yɛde Anidaso Wɔhɔ mu bia dwumadie no yɛde brɛ wɔ ɛna yɛfiada yɛde Nyankopɔn ase yɛyɛ adwuma adwoada ebnada wukuada yawada ɛna fie yɛkase de trade yampon anɔpɛ yɛda wase na menua ba ma wutie mi anɔpɛ be ma me a wutie mi anɔpɛ medofo anɔpɛ yɛndi nkɔmmɔ kakra de join me live on Facebook ba wadam ma no share link no ama foforo bi nso atumi ahwɛ bi ene anɔpɛ nkɔmmɔ me ne wo bɔ no de be pesa me ka kyerɛ sɛ ɛyɛ brɛ wo time mba ya membo nyame so bo sɛ wo brɛ mba ya aya men kasa wo brɛ mba ya susudi nkɔmmɔ abraba ye bɔ no ɛyɛ mmerɛ ne nkrabea wo bia ne nkrabea wɔde ba asase so. It is time and it is destiny. Abraba ye bɔ no ɛyɛ brɛ ɛne nkrabea obi de ba nɔpa obi de ba awia obi de ba nadwo so obi de ba nɔpa enkyerɛ sɛ wo de embem wo de bebem pa. Life is time and destiny. What is meant for you won't miss you. The awasa won sakano empower that. The awasa won sakano enhwere wo da. Wo de ane se wo betu anamon. Step forward with courage. Nya kukuduro. Step forward with faith. Tuanamon wo jidie mu. And you have to step forward with purpose. I was so nyabutayintia wutu sana mono. Misro Brabono eye bre enen krabia. But nyina mu no se won krabia na wo bre beba ma. I was so tuanamon. And the montuo de mu no I was so tumi nya kokuduro. I was so tumi nya jidie. Na fade ye wo ye nyina no e wo so otumi nya botai bi a wo de tade wo ye nyina achi ti abrabɔ no ɛyɛ brɛ menim sɛ ampa wo brɛ bebam na botre no tu ho anamɔ anamonto no wo tu a fagidie ka ho na kokuduro na fa botai e ka ho menim sɛ twedi ampɔn Nyankopɔn wo bɛka ho na fi wakoma so ade nyina abem amao. Walking kind Jeremiah 29 verse number 11 now. Jeremiah 29:11. I say, for I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to give you hope and future. Was one in my dream cry, what dream fa wo ho. Adria ebema odachi. And ye ye pa. Tiana pain. And I won't be a wutu no. Wutua. When ya kukudro. When ya jidie. Na fi when ya butaye. Menim say your time will come. One so wobre beba. And I bet you am Nyankopon one kan ho. When ya kese one no mom na fi one more akoma so ade nyina. Embrem emfama. 21 minutes after 6 a.m. here. It's a beautiful Friday morning. You're from a Hitman. From a break up in Amadio. If you believe it. You are coming for us. Are you ready? Are you ready? Yeah.
after 6 a.m. here. I'll pay you then Yanko Ponce. You think quite your dear more for Sunday. Transformer double Jimoa. I can't say Papa that was said. Ebra so friend of what was said about 0593406565 0534050199. Hello, good morning. Good morning, DJ Hitman. Maybe I just for saying. Mama, no pay and then Yanko Ponce. Hitman, Yanko Ponce, and Yampana, Sandy Abra, and Nanope. Amen. Nanope, the Yanko Ponce, my uncle. It was with the Yanko Ponce, Mamma, Mrs. Bisla for soon. The Yanko Ponce, Cascasipa, and not yelling me for no more. The Yanko Ponce, Mammy, the Bushia, was in my dear Auntie Mary Lakeside, near Wogoto, the boss and the Adunity. Amen. Amen. Good morning. Good morning, sir. Maybe I show fire station up here. Put to say. Yamian Tom, that was be brave. I am Rampa. The Yamian say, so I'm at the Pebeachi. And they repeal on to Tianamon see on Fame Court, of them Rasum Dream. Amen. Amen. Of fire, that's a passer. So, what to me, a friend of 0593406565. And that's what we're home. Good morning. Morning, Hitman. Me pa chwe fro say. Ante magini. Wo ba ya jiwa magi. Papa no. Na da ase. Ano pay de ase dama o te ase fu Nyankopon wa. Wa hwe yen so akora yen so. Anya ne ye bresem. Ahome nkwamu ne egu yemu. O da ya horo a wo beso. Ebi ye hu so wo besore no. Na wurade basa ekura wu mu. Ano pay de ase dama no ye de ayeyi ma no ye de ntontom ma no. Mene mabusunya nyina da na se mene memma menana no mefi pamfo ye da urade ase kwamna wonso ni wabusunya kofi ne na busunya famene na busunya urade nkamo ho modifi ni mo fi banya sumudwe DLFM abusunya kase nyame momu nyina ho ban no nsabofo mamo omo bibi 9 MP mobo omienti atenkampone. But the more friend nyina no Yesu bojam youth and empanifo nyinara nyame mo bibia ho ban be da urade asema wo bibia kra oh my Ghana urade asane abehwe yen wa bie ne han fefe de ato yesu na no pe wa ma my Ghana ya sumdwe a na ya sidam kuto da urade asena no pe wo de wa yama wa my Ghana wa mo my Ghana tamfo ano a ye kasa urade udin na no nyamonka the radi asita wa bie ne han fefe de ato ye so enframa ye hume ya nto ye ntia o de acha ye kwa wa ma moje di emu afru sane etekrema da bodwe mu na ya seda amra ne nyame ne adwuma baba antima gi Nyankopon council ho. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba che fro say. Hitman ba che family mi kasa fi akra no town. Ene fi ada na pay ye ne Nyankopon ase. Hitman no pay of 11 mi no mi no ye ka ho. No credit. Yen sem fata. Eye na dum ni na hu mobro omo ebeyi wo mu nakosie wo mu ne yensen wo mu ye nisika nchen wo mu ye hu nya penso nchen wo mu eye nyame adum ni na hu mobro na no pai wo nya ni nya no wo mu no de ne nsa ka me no mienu wo nya ne ye de yan aka akrati atefo ho sa dia na wo sapia atefo na ebeyi na ye ntini ye wo nkwane ahodin je kasa Kristo din ena ni onyam nka mi dawrade asema me fidua mu nipa me blanto ne yere ama Eric ne yire Richmond ne yire wasi Medina ne 49 nana the ready asima college nyina afia kopro betu nyina so dwiem yante wo how enhu how the Christase ba kwabna wo me the ready asima wa brabo the ready asima wo kra kwabna woni padua no ho the ready ama ho amasem workers ya wo die nyina ye nyina ye the Christase so bia ho amasem ye nyina ye wo nkwane ahodin anopai Kristo din na nyonyam kana dum nti amen. Amen. Good morning. Morning, DJ Hitman. Me ba che fro say anopai. Piano nete Manutown. Ye na Nyankopon say. Ya me waye bio. Na Friday. Ko hwe mochi, people. Because I don't think we are alive this morning. This is my thank God for life of me, my dad, sister, mama, and Manita Market. And I'm a boss. Camp shoe. It was Manita Market. And I'm mommy. Amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Good morning, Hitman. Kofi man up here, what to say?
Nyamia do mo bra kwa na bacha na so. Nyamia do men so me hu ya papa ye na Nyankopon se. Ye dan Nyamia se ne hwe so panen ho mo bro de ahwe so. Ye sa dan Nyamia se ema DLFM etiefo nyina. Sa dan Nyamia se ema DLFM workers kofa by ne yere ma Priscilla ene ebusia no. Sa dan Nyamia se ema precious fans of DL. Dan Nyamia se ema DLFM College Association. Esa dan Nyamia se ema Mr. Sakodi. Midanyamia se ema 499 midanyamia se ema Asante Zongo Mr. Danyamia se ema Yemame Antimagi midanyamia se ema Doraya Ejeweje midanyamia se ema Sister Lizzie Accra Newtown midanyamia se ema mi grandma Madam Janet Oforoa Hitman midubesi oningami eduma. Amen, me that say. Good morning. Brother. Yes sir. Good morning. Good morning sir. I pay what pum to say. Brother Sakodi ni pom ye pa. Ye na Nyankopon se Sakodi. Brother me ye da se. Brother ye da se wo nkwansha odi amaye. Osenkafo se bibia wo nemre. No kre. Ye da se. Anope meda nyame ase ama me sofu pani. Meda nyame ase mama sori ma. Meda nyame ase ema zila. Meda nyame ase mamreku a 499 Asante Zongo Kofi Yima. Meda nyame ase ema Kwadwo Sami B. DLFM 4 College Association for Nina. Hitman, I mean, Shao. You. Any College Association for Nina. Right. Amen. May that say. Good morning. Morning, Brako Brown. Me ba je for say. I told Donny is living on Bojo. I don't pay ye na Nyankopon se. And I probably been the Nyamia sister and a Pamasante who can be. Brako Nyamia, I did be brave, be net the missing than I be brave. In the bush and phone, Dada. Brako Brown, and upon your me for you. Amen. Amen. May that say. Good morning. Good morning, Daddy. Auntie Comfort, and I'll pay what pum to say. I don't know, Daddy, now, Nyami adom ye hu ye papa. That's not faith. That's a comfort me, every big family. And no Facebook, with that Christmas. No Facebook. Oh, Mama, no, Ekasa, the sacrament would be big car. He didn't say. Because Emma me make me one. Because my pastor, because Emma was saying, now make come on, not some of you. Oh, amen. Amen. Auntie Comfort here that say. Yeah, that's papa. Nyankopon ye. Ebro agene ntiase so. 0593406565. Hello, good morning. Morning, DJ Hitman. Me ba che fro say. Yeah, famous said Casafi Sakmo. Say that no pay ye Nyankopon say. DJ Hitman, we janya me so ma de patch me me busua. Any dear ebusua ni na. Say atemunka and an pay dear. In him saying that so my DJ Hitman, only nyame adwuma. Nyankopon enka won so ho. 0593406565. And it's a beautiful Friday morning here on your radio. Hello, good morning. Good morning. Dr. Mentrin Penasuhum. Yes, the sumo and the pay Ewusuhum. The da Utripian Ponyankuansi. We say you were 2026 in Kakra, or the year Elko. Na enumu na medanya miase e ma me yere ene ma na ye tin come on pay no mind Ghana etimi mentwem pana menka na tactically no ayaseda ana me de ma otwedi ampon Nyankopon a Hitman ohwe me no me ni so a oma ye ho emmansen ma mentu fa na menko suhum krabo akota na menko da nyamiase emfama osofo yima ono no da asori a the Grace Power Ministry, amo ewo ayekra akota be o shebia no Pastor Ima the danya message pa enso edimani pa men krempana be makasa ne engo bebre makrao na no Nyankopon ayedwuma anope Nyankopon enka wonso ho. Good morning. Good morning, Hitman. Me patro for say. The pastor Dexin Badako, Kuji group by the Christian region. Ada pay ye Nyankopon say. The basi. Ana pe me ya ma dom na me ti ase wo nkwa home a na me ka te twedi ampon basa yi adom se Ewurade me da wase wie ne sana me da na se ma wi ase ma nyina omanga na
ɔmampɛhene ne n'aboafo no mu nyinaa meda no ase ma me si adwo atoa bia aburi me wɔ fada na ɔda ɛtea aserebo aburi ɛne nana ɔto no boɔ ɔmahene gyankwasi aburi ɛna meda no ase ma DLFM kɔfara ba ɛne n'adwumayɛfo nyinaa Hitman same bi ɛne anuanom no nyinaa amen Amen. Yeah, that's it. Good morning. Hello, good morning, back of now. Me about you for us. Because your friend is Sandra, because I feature my free zone. Sandra no pay na Nyankopon say. Back of now, no face me down Nyankopon say. Say and this yada. Yes, sir, now watching us no. Mama who am master. And I say me say I said that Enquiries in the back of now money na me. Nyankopon enka won so ho anopay. 05934065665 0534-050-199. Join you live on Facebook. Man, wa share link. No, good morning. Me ba je for saying. Messi ma minti wa no pay. Kana pay den ya me ase. Sheni die no nya so abo ya ho ba ya ade amesi na wachu nene fiade da na se. Etunso ya kanfo na hwerade no nya. Ba mi terade ase. E ma me ma ne me nana no nyina de nya me ase. E ma mo amu wo studio ho nyina. Yakopon mo mo ban. Non kakai mu adwuma mu ye nyina no mo wa hodin on hyamudin otafu biara odi na nibone be hwe ni wo be hwe mu a odi na no be ka bone atia mu bia yakopon mo na ni fai on mo na yale no fa on na hono mu non ka na nu asema na wo de radiasi ma wo yere na wo mba de na me asema wo wadum di amen. Zero 59340-6565. Hello, good morning. Yeah, good morning, Hitman. Me ba Jeff Rose. Crossing Yano. Ma minti wa no pay. Yeah, the radiasi on Pampando neighbors. Abo ya mbadi ya grafu kukumede na ase. The radiasi ma studio workers ina dear workers ina dear Enquires association ina. Na the radiasi ma mele no member. Ngana mengina. This man wanga za so the radiasi mo ai. Mate. Akopomba mo ban bebe. Amen. Me da se papa. Hello, good morning. Morning, Bra. Me ba Jeff Rose. Akuya ma minti wa no pay. And then I pay the radiasi. If you say you see a people from me, Yamema, young woman, some the radiasi, my black or brown for DJs, BB, black or Joe, the Enquires Association, Busia, the radiasi more beyond Commission, the Enquires Association, Funina, and I pay the one base here. Bye bye. Hello, good morning. Morning, Hitman. Me patch your for saying. Patch your family Abigail. Patch me free. New York. You, mommy too. But so, na pede me doba diaste. So ba dia mate dia chobi bia. Ba dia mo bia wa masem. Ba dia ma mi ni kun me ma wa masem. Because me doba diaste. Na pede blema. Michia loyal fans of DL presenters for nyina. So ba dia chobi bia so amate bia che. Bisa so chia ke mama market for nyina eduton for nyina. Pacha baba. Me da say. Good morning. Good morning, Governor. Me patch your for saying. I'm asking you to know Kasana, me ka free afini. Mama no pay na Nyankopon say. And then the prince say that's a fair radiasi. Wa hu ye mobo. Wa kan ya kan si asifo ho. Nti ne ye kan say ye da na ase. Enyi na ma ye be da na ase abra o ma ye nkwa ahoden wo ye mu a mogedi ye mu afosane. Yen dan na chi mano da abra ye wa asase so de. Ye be da na ase. E wa na adom ne hu mobro nti. O ma ye nkwa nti ye wa Anidaso
ọma ya hoɔden nti yɛbɛnya abotrɛ atwɛn ɔno asafo Awurade ani brakɔbna wɔn nso meda wase ɛwɔ nkranhyɛ bebree ɛyɛ a wode ma yɛ no nyame ɔnhyira wo ma me Amen. Amen. Me that say. Good morning. Good morning, brakɔbna. Mrs. Minta. Yeah. Come kweja okra. Brakɔbna ke ba ha me pa. Yo, mami ti wa. Because DLFM nti aya me so ya na pa me twɛn na me da nyame aso wa. Brakɔbna no pa me ni me fiefo ya asɛm ne sɛ asomdue ne bambɔ ene hwɛ so pa papa yi di ama yɛ nti no. On sane mfiri so mba me fidie mu na megye na seda. Meda na se bebre e wo me mba nkwa ho nti. Meda na se bebre wo me busua santi odi amaye adwena de busua. Anope me nti boni bi enfiri tie me ma me ho ye me papa ho ye. Anope bibia de din a ya sam ne so no no ye so megye mu aseda. Ye da na se bebre ni aka wo ye ni mu bia ende de so. Ye san de mu e de hye ne nsa. Ade a chi anopa DLFM nti obefa se ya seda. Brakɔbna. On ye nda so nyame de wo ye. Papa no, odi ni je tua wan mo. Then na be prosa. Me say da ko betu wani no. Na wudi na market cycle. U kanya me asem u prechi. Ejuma ya me de ama on so. Enti ye de mpai bo tai wechi. So no Awurade hu mmɔbɔ. Na mbie so na wa to ho ase. Na fa ejuma ni ye ejuma na enye kese. Enso onu Kristo di enyonya. Anope onu wa pamfa mba be sie mo ho bia. Awurade nka obi a ho ne ombedu Awurade fa ne mbra. Awurade mbɔ mo ho ban de nso e wo Yesu din. Amen. Amen. Hello, good morning. Hello, good morning. Brakɔbna. Me ba chere for say. Pacho me de Celestina me fefi ahya mama nso. Me ba no pay na nyankopase. Me de Awurade ase bebre. E ma DL busua nyina. Me ni me kun ne memba onyankopon ama yante atenka bɔne a. Asedanka utwaje ampo nyankopon anope adumnti. Amen. Amen. Hello, good morning. Good morning, Brakɔbna. Me ba chere for say. Papa mami akosia yeboa. O you be value view. That's all. Akosia na nyankopase. Brakɔbna no pay de nyame ase. When bambɔ ne ne so pa o dia hwɛ ye ne ya busia. Bi o busia ene kana. Wado ye hu ye mɔbɔ. Ade tie ne ansɔre a ke ne ni asɛm bisa bia. Nti so ama enkwa pepe pese abeto ya. Yeda na se. Adumnti. Amen. Amen. Have a final call out for your face here. Hello, good morning. Hello, Brakɔbna. Good morning. Me pa chere for say. Ye femi abena fati. You, abena ma minti wanna pay. Na na pay me den nyame ase wo mpempen so de me ne mabusua edu. Bebre ne ani wo mo hya ase ende ye bo mo din kura ye hu wo. No crepa. Me aye bebre ama ye nti ase dan kuto na me de ma ne na na pay. That's it. You me so me that's papa. I was your honey and yesterday you be here. The mommy end up where do I have a center for say. Bana won't and some what did they say? What would you achieve when your banner? What did you where do I have a center? Mandina Masalachi, all filling station that you honor. Nana Fibu, I have a center. Young come what? And your man wants to be wafa bar. Where do I have a center? What that Roma? And I'll pay you. So, friend, I feel would then Uncle Pass. The one from 0246 999 499 0246 999 499. Where do I have a center? What that Roma? And I'll pay you then Uncle Pass.
ye boja ye one she. Sorry, so. Now coming up next on the show. Good year, Munsam near Deba. Local and continentals, you should hear. Various Yafanan idea, the brow. Good year, Munsam, my cradle. That was your Mikasa Quasiada Ebe. And the live commentary, brow. AFCON. Grand finale near the brow from Krumpa. Tema. And you say they could radio in Nadia Kotema. What Teman and Potema Mevacho share. Now the AFCON live. Where a big match on big screen, yes. To my Shebo. What's a Macrumpa? I'll pay my bizarre Nasa. This Macadu say. Jesus, Lumba supernatural mineral water. I'll pay a good year when some crowd. For the thousands in attendance and the millions watching around the world on HBO pay-per-view. Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Hello, Amade Share. I'm also for Luxury Comic. Too cute to be mute. Sado Power per Sports Papa Petia. Fawo feed to DLFM. I want a DL Power Sports. Echegu. I want Anidaso Wɔhɔ Obia morning show. Ede Papa Pa near Koso. We are here for Nina Sports. No, I want Echegu. DL Power Sports. Luxury Comic. Me say if I feed into baby. Yo, you don't know upness, highness. Is it Nana Kujo Crunch? They get to be president. So I know maybe a meet DL Power Sports. Wo him. I want Anidaso Wɔhɔ Obia Jumedi. So Kujo Crunch ni. Mamenti poo. Mon spring off. Now if you Sambra back. As I said, you're my dunkunim. Bono Krama heady. My shego, Munkasego. Mambi's at Trasa pay. Beswa, good morning. Good morning, Rakwamna. I don't pay one pum to say. And I fear that. And you're born as and they're Bojaya. Yes. And then so you're Kanau. And the Kanau Baba. Okay. And Tiana pay no. And a Jini Posokra. You're born as Super Bon, they say Friday be in Tufo. Debbie. Who to say? Rakwamna Faso. Oh yes, Friday in Tufo. Oh, food to fashion Monday. Friday, dear. I ran out of the name of Cosmo Friday. If you had also if you had no, you see me in the bed if you had a job. And after hard day's work, at least I was out to me enjoy Kakra. Why are you Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday? Dear, at least I was out to me property. Now, maybe I come. Now the weekend you go do a tema. It's a Sunday, Kosiada. Yeah. And to the weekend, a long weekend, yeah, shas yenne. Na fe no. To radio na ye dia kopie mu otema Chrome Pub AFCON grand finale no ho be de brutal ya me say ni de bia me fa atade tu ye ginema anti the following say ade chi Monday de be fit tema na ba adwuma no crap obi be say na ye be do china ma be say Ghana 40 agudi ebun yanko. Voilà, Bushanti, Yamoachin, Amo Aquaba, BMM from Radia 106.9. Yamra Redu, Yada Goodemu, Samana Ebasumano, no Ajumadie, so Weno Anidaso Wɔhɔ Ajumadi, Asujua, what me godfather, Mr. Hitman, Brakwamnanka, Medino at the best market, we say, from a man, Bise, Meda Goodemu Sam, Papa, and Enso Ebra, Jumadi, so as the PSA, and Koma Ebu producers, Mr. Kwamia from Jesse Michael Awuni, Odisika Brante, Keneta Tana for Kwampono, or Borama, the Fant Englishman. Wenina etechina yatsim konya ide agude mu nsem no enso ebro kai nation so sa brano brani bi atrans say dia na eyadwuma ku ba ko no ane lumpa super omo na omo so asen ema ide agude mu nsem no enso etimi ade brano pa dwuma die ade atuni din sani da so mo bia enso dwuma die so ye hyen komo bana ase ye hya ase dia yamfo ye nsumpiem ewo the major 5 soccer leagues across European hya ase enso Enfamfi Bundesliga na make so be join show live on Facebook
Kofi Weno DJ Omayo na Dama ana odi images reactions videos audio ni nyina nso guo na wo dia kwempo kra ne dia ba nti Weno audio visual presentation nti ye din komo na chese videos ni images ni reactions audio ni pina enso etwagu enso ona bibia enso kwankan ewo dwumadi enso Bundesliga so no me pa twenra one game to job club na friends Osbeck enso ne club na friends Union Berlin omo kotie Obia enso the ball no e ka baako na to nyonko atram na game baako we no Werder Bremen on and trying Frankfurt na bebo nyankopon ya adima da ochina matches audio pina enso Dortmund betrefie na watene sound da fair club na friends St Pauli kon betrefie and Benz 05 abo Sanso na Hamburger SSF enso ene Borussia Mönchengladbach enso bebo ana club na friends Hoffenheim onon so ene club na friends Bayern 04 Leverkusen na Wolfsburg enso ene Handia bebo ana last game enso RB Leipzig ene Bayern Munich no enso eye game say toja nyankopon aduma da ochina enso so ewo Bundesliga ni yade ni nyina nso ma ewo dwumadi esu na akopiem Sunday dia 2 games nso eye be yefuo we no eye Stuttgart and Union Berlin after was nampacho Osberg enso ne Freiburg enso abo na we enso ne nkoma efi oba yade ni nyina nso so ma ewo dwumadi kase so ma catch order say obehya ne nso be join the show no live on Facebook eye capital D capital L 106.9 na bibia nso akwankan me pacho fan Bundesliga no say ana league stand no so ehon komate Bayern Munich ready kan after 17 games no ono so kita 47 point Dortmund to sumienu ono so kita 36 points RB Leipzig eto sumiansa kita 32 point ana Stuttgart eto so na ekita 32 na se bibia nsesa na se say ana league no so ekwa me pacho mom so betimi akopie menso relegation say ana omon komate Mainz 05 eto so 16 position after 17 games no ono so etimi abono kita 12 points St Pauli I was 17 position ekita 12 point ana club na je friends Handiam so no enso I was 18 position ameno kasaidie ono so ekita 12 point ano enso ya nkomo kakre fi oba yede nyina nso somo I was dwumadi enso ye fi o je mfa ye ni nsu nkyerem I was Syria anasa de kanse Italian Serie A ni mu a me patcho enra games awdo pinanso toja Hellas Verona trefie Bologna to amu bo mekani miensa Verona etimu mienu komo etrefie ema AC Milan tuomo eboma kane poli miansa mutimu etimu bako na ene game saudo pinanso betoja weno eye one game pisa enso betrefie ne club ne friends Atalanta enso abo nyankopon aduma do china me pacho kopie menso Italian Calcio Serie A na game saudo pinanso ho Udinese ani Inter Milan bebo Napoli ani Sassuolo ana Cagliari enso ni Juventus na Sante game saudo pina enso betoja enso Serie A ni me pacho club ne friends Parma one Genoa ebebo ana Bologna and Fiorentina Torino ni AC anase AS Roma ana AC Milan ni Lecce na kopiem enso league log ni so say yana hon komati after 20 games no say yana nhihya no so tie ewo Italian Serie A nim Inter Milan ready kan ekita 46 point AC Milan etoso mienu kita 43 point Napoli etoso miense kita 40 point Juventus etoso enum kita 39 point na club na je fence AS Roma enso etoso enum kita 39 na Sion so no say yana bottom 3 no mun komate Fiorentina da 18 position after 20 games no kita 14 point Pisa etoso 19 position ono so kita 13 point of Hellas Verona so no okita 13 points after 20 games ono so meno kasaidie ono so ekita dia kan se 13 points yedin komani pina enso ede ma ewo dwumadi enso yemfiwo yemfa yeni nso nkyerem ewo French League anim me patwa ne games audo pina so betodwa enso ewo French League anim Monaco betrefie na watone inside Africa club na France Laurent Paris Saint-Germain enso ene Lille enso beboni anyame adumo china games audo pina so betodwa enso French League anim me patwa kopima sei ana unkomate club na je France Lens ene Auxerre bebo Toulouse ene OGC Nice bebo Angers enso ene club na France Olympique Marseille enso ede be hihya so enso eye nkomo kakra fi ade kan se French League enso asoeba yedin komani pinama odwumadi yiso na bibi bia so timi akonkan nyame adumo ya china me patcho games audo pinso ho Strasbourg enso ne Metz 90s ne Paris FC Rennes ene Le Havre na Lyon enso ne Brest no enso enhihye ya efri ade kan se French League na so ye yedin nyina so ma odwumadi kase yiso eno so enkomo kakra fi oba na ukopie enso league log ne so sei ana hon komatia after 17 games no club na France Lens we ready kan
okita 40 point. Paris Saint-Germain tosumienu ekita 39 point. Olympique Marseille etoso miensa kita 32 point. Lille enso etoso enan ekita 32 na Olympique Lyon enso ekita 30 points. Anase we no je say 30 points ono so that fifth position asion so say yana on comot 90s after 17 games or 16 ono so etimi accumulate 14 points. Ana FC Oxe enso ekita 12 points that 17 position ana Met enso me no kasa no ono so ekita dia kan say 12 points or did 18 position ono so yankoma eno so bubaba enso efi French Ligue 1 so jedi ni nyina so ma o dwumadi enso yemfi ni nsu kopiem e was Spanish La Liga ni so me pa twanyankopon adoma do china game baako ebetodwa Espanyol ene club na France Girona ebebone nyame adoma ana ewe no ne Espanyol ni Girona game no me pa twan na nwumre ya no so ene betodwa na nyame adoma do china game saudo pina enso ho we no Real Madrid enso ni Levante ana club na France Mallorca ene Athletic Club Bilbao Osasuna ni Real Oviedo Real Betis enso ene Villarreal ana bebo eno nyame adoma do china games anu so betodwa ewo La Liga Santander ni yedi ni nyina so ma ewo dwumadi enso nyankopon adoma Sunday matches audo pina so yetefe ene Valencia bebo Atletico Madrid ene Alaves Celta Vigo ene club na France Rayo Vallecano ana Real Sociedad enso ene Barca enso bebo eno yenhyehyɛ ya eno so efi La Liga Santander na so yedi ni nyina ma na Monday game ba ko ho eno Elche ene Sevilla ukopiem so ewa La Liga Santander no also League Sunday na say na unkomate Barca already after 19 games no ono so kita 49 point. Real Madrid tosumienu ekita 45 point ana Villarreal etoso emiensa ekita 41 points. Club na France Atletico Madrid ono so etoso 38 point. Espanyol tosunum ekita 34 point. Asia ono so no say ana unkomate 18 position no Valencia ekita 17 point after 19 games. Levante toso adia kan say dunkron weno 19 ono wabo 18 matches ono so kita 14 point na Real Oviedo kwasizibo team no omana chese meno kase mu twa to kra muto etimi eda 20 positioner meno kase di omoso etimi akita 13 points yedi komani pina enso edi ma ewo dwumadi enso makachro ubedwani show no live on Facebook Capital 106.9 champion na bueno DJ Omarion power to the bumper o really images ni videos ahodo ani nyina so on say ka dwumadi no bibi bia kwankan yemfo ye ni nsu nchirem ewo English Premier League so nyankopon ya aduma da china na games audo pina so betodwa ukopiem dia we no Manchester derby me pacho Manchester United ebetrefie no ne club na ye friends Manchester City da windam so early kick off 12:30 ana sa game no so betodwa Chelsea enso betrefie e was stade Kansas Stamford Bridge na watone senso da free club na friends Brentford Leeds United and Fulham member Liverpool enso any Burnley Newcastle we no Sunderland and Crystal Palace Tottenham Hotspur and West Ham United ana ade Kansas Nottingham Forest enso any Arsenal the Gunners way enso ye games nyankopon adoma da china etodwa enso ewo English Premier League nim yedin komoni pina enso mo dwumadi so na Sunday matches mienu so Wolves enso betrefie no ni Newcastle abo Aston Villa enso any club na face Everton enso ebe isa game na fua no nkoma efi ade kan say English Premier League na so eba yedin nyina so ma na okopie Monday me patcho game back on Brighton and Hove Albion enso any Bournemouth ebebo no so nkoma kakre fi oba yedin nyina ma ewo dwumadi enso na kopie men so our English Premier League no league standings say yana hon komati Arsenal after 21 games no so ready kan okita 49 point. Manchester United to anase we no Manchester City otosumienu ono ewo 43 point. Aston Villa etosumiensa ekita 43 point. Liverpool etosu 9 kita 35 point and Brentford etosu enu ekita 33 point no enso first 5 me pacho enso ewo ade kan say English Premier League nim jedini nyina so ma odwumadi enso na asia onso no bottom 3 saying na hon komate West Ham United after 21 points to so 18 position ono so etimi abono made akita emano baku 14 enti 14 points na West Ham United so no okita me no kase okita 14 points ono so edida 18 position. Burnley eto so 19 kita 13 points na dia cancer Wolves Wolverhampton Wanderers no chese omare omono chese enkwankan omo performance ya abysmal this season eno ana yebetimi so dia eno ya weather yebetimi dia describe club na experience Wolverhampton Wanderers yadin common pina enso yade somo ewo dwumadi enso na bibi bia kwankan yemfiri
wo yemfa yeni nkyerem ensemfu from dia me patro enra ukopiem enso ewo Spain monten so weno eya ade kan se Copa del Rey matches ahudo pina enso etodwa o join show no live on Facebook Capital D Capital L106.9 na baby bia so akonkan eno nso ye nkomo kakra fi oba yede ni nyina nso ma DJ Omarion power to the bumper or the images reactions ni videos ahudo ni nyina enso egu anu hu dia kwampo kra ni dia ba ewo dwumadi enso na baby bia nso akonkan enso so ewo dwumadi enso na baby bia akonkan se ne yedi nkomo na club na je France Burgos etrefie ewo Estadio El Plantio enso any club na France Valencia boy after 90 minutes of soccer fiesta na say Valencia to Burgos aboma kanimi no mantimi ante na mpa choko piame so Estadio El Sardinero eho ana Racing Santander enso trefie to ne Safra club na je France Barca after 90 minutes no na say Barca ye adwuma no o matwia yo mo eka poli mi no mantimi ante akwadana je France Ferran Torres ono enya first goal de ma Barca ana abranti a France Lamine Yamal Nazraoui bana edi one goal nso piso entimi no kasa enro Barca enso ye adwuma ne kama edi dwuma de pina enso ema ewo dwuma de so na obedwane show no live on Facebook that time na say Barca players no omonso enanti aba pitch ne so no na say yes anika Racing Santander adia Real Madrid boys no omonso anyama Barca after say Barca show mu 3-2 enso Spanish Super Cup nim ewo yeda obi maso adia kan say Saudi Arabia unim say na Xabi Alonso former head coach adema Real Madrid no sinka boys no mechira Real Madrid players no na nka to santen adia kan say God of honor enti Barca players ni kwaje cup no na nka mo bom say mo pra masa players na nye Madrid boys no led by Abrante Fence Kylian Mbappe Lotin Rodrigo Guez mo omo say dabi yenye enti anra adia Real Madrid anyama Barca no me patro club na Fence Racing Santander omo yama Barca enti dwane show no yedi images ni reaction china to go when no DJ Omarion Sano ana yedi nkomo ni pina so mo ewo dwumadi yesu nanim say na me patro African Cup of Nation crossing ceremony no ade kan say last jam masa any DJ Hitman me boss Godfather kan no or say Friday yentufo enti memene down so ebe dane say free afiada nwumre enti African Cup of Nations say tojwa enso Morocco mantenso no me patro kopiem dia ene chese concert chenchire chepa when no African finest ubenya the likes of Abrante Fence Bernard Boy Sanswana Stormy Anna Baba your friend say Jalen Anna Stone Boy the Beam Nation president yes enti enane dia ukopiem e Morocco amasa adaje ni poso enti mpanifo senhye no ade no concert e be start 8 p.m. till mommy course enti ye ginema aje se wan kasa hu se wabre ansana ubetime afirima no afirima na kofie ana sempo no yire frau ana ukru frau a na chese wetime afirima no so eye nkomo kakra free African Cup of Nations na so ye ba yedi ni nyina so ma wo dwumadi so unim se nyankopo ya duma grand finale ni betojwa Sante ana makacho yedi live commentary chenchire chepa die mu atene die mu ahye ja womo DL Power Sports ne abrano brand bia ya no live commentary yedi free chrome pap dwumadi ana se we no eye dwumaku a ye from se Flames Condoms o ma dam o so DL Power Sports ase ama ye team atimi atam team ni nyina enso kopiem e wo chrome pap come Sunday 18th January 2026 5:30 die na chese yatena se ye discussion segment na hyehyɛ so ubon se in depth and factual brilliant summarizers and as sports pundit on betena se ye bedin komo bebre o game nim eno so eye dwumadi afi ho ba ye de ni nyina so somo e wo dwumadi so enti on this note no ye home so na ye afi ye ntinsi form ye mfa afi nkomo no enso me somo Vonti yantua so Lumba super dama odaswa so yase yede agudie mu nsam no aguso ade somo ewo dwumadi enso makache obejoin show no live on Facebook Capital D Capital 106.9 na yese bibi bia kwankan DJ Omarion Dama ono abrante oboyen enso MC our images reactions ni videos awudo ni nyina enso egu anu dia kwampo kran dia ba ewo dwumadi enso na bibi bia kwankan na me patcho ye hye nkomobona ase a unim se eno African Cup of Nations
no Women's AFCON 2026 I beto dwa enso mo company for tenase e de draw ne hye so Rabat a chese mo kwa nkro no e wana draw no hye so na kopia sei ana nkomatie group A no me patcho enya oman bi te se Morocco the host nation ana oman bi se Algeria Senegal Kenya we yani countries amon so e wo group A ugo piemo group B a say na nkomatie South Africa Cote d'Ivoire Burkina Faso ana fe kwampono man e friend se Tanzania amon so ene oman 9 ana se oman 9 amon so e group B in group C no say yana nkomatie Nigeria Zambia Egypt na Malawi we so ni countries a and also e group C na group D no and also saying that hona man konkro Ghana yanso yetimi akopie me patcho Ghana or Cameroon Mali ana Cape Verde and so ye senior command free free ade kan say WAFCON 2026 eba yade ni nyina so ma odwumade so na bibi bia so timi akwankan and also ye kakra free oba yade ni nyina so mo e wo odwumade so na after say draw ni todwa no me patcho Ghana Football Association president eye opani friend say Mr. Kurt Simon Edwin Okraku wadin komo say energize. Specifically to the draw, I think that on the back of the fact that Ghana were third at the last WAFCON, Ghana should be ready to face any opponent, and therefore I was not too keen or interested in who comes into the group with Ghana. For me, Ghana should be able to play against any side on the African continent if you want to become a champion. So I'm happy about the draw. I think that the team will be very prepared, taking our minds back. The FA invested a lot in preparing the Queens for the last WAFCON. Nkoma opania friends Mr. Kurt Edwin Simon Okraku Ghana Football Association president and also edi na we na so a oto aso di nkoma o say FNE you ready and afa kwampono oman konkro Ghana me cha ban no enso so e ready say mo bia omtimi ombetimi da boa maba no ombetimi da boa na Black Queens enso etimi akonkoden. Well, as one of the best female national teams on the African continent, we want to be at the World Cup. And I think that we have the quality to be at the World Cup. We have the right anchor team to support the girls. The government is ready to support the girls all the way. And I think that if it's about pressure, there's pressure everywhere. There's pressure in eating, pressure in laughing, pressure in having a conversation. And there's pressure in sports. Football is an emotive enterprise. So, but what's most important is how you react, how you act, and how you handle such situations. So that's Mr. Edwin Simon Ketokraku, Ghana Football Association president, and attending count no no head coach and so the Black Queens open your friends came last on so Adam Komoseni. I'm happy that when I came in, I think we were number 6 in Africa, and now we're number 3. It makes up top seeded. In the end of the day, if it's going to help or not, I don't know. We're going to face another 3 really good teams. But like I said, I'm looking forward to the tournament, and we will push to do an even better tournament this time. AFCON is like a World Cup to me. I look at Hello, as your head coach Adema Black Queens of Pania, your friend said Kim Lazan on so a day nano December 2 after said drawn by Amenoka say Ghana, Jansuya PM L Group D, Cameroon, and Asempono, Cameroon Mali, Niki Ved Munina, you know, Messia, and so our WAFCON tournament, Naciano, and so a Kakefu by Yadini Nansuma. Now, Baby Jetta Samojan, a former Blasters captain, or sa a Ghana legend, Massa, one day our boa, Suma minor papa, and now on your Penia, your friend said Rio Fred Nade Dinkomo. Na abrantia your friend say Asamoah Baby Jet I say African Cup of Nations no or no who say World Cup entina ebre bia oko jinema chese okuno yentie Baby Jet Asamoah. AFCON is like a World Cup to me. I look at the AFCON and think why is the AFCON at the time of the season when the African players in Europe have to now leave their clubs? It makes it difficult for the European players because this will go against African players when they're going to be purchased by a club because I'm going to lose him at Christmas. That is something that I've thought about all these years. You know, it affects most of the clubs that they have the African players, the important players, and it should get to a time that FIFA or CAF to have a place, you know, during off season for this AFCON. That is my opinion. You can.
Boyen Koma, baby jet, Samojan, and Swedia, F African Cup of Nations, a brown Brenubia, African continent, and so yet me bona. Asamojan Wabro, Masa, was some Ghana, time Ghana, just after World Cup 2010, a Brantewe and Nam USA defender smooth crack, to Twatano, and yeah, Okwa interview in Musano. Penalty back say against Uruguay and so our quarter finals no but bia Samoja be do bia san semani ebusano real Ferdinand and so ebusa Samoja say e dey grand buy akọ say penalty after say o say penalty no na e dey and kwaso otim yentie baby jet Samoja. I let Africa down. That was one of my worst moments in my career. Worst moment. I would have ended my career at that time. Ended it? Yeah, I would have. Oh. You remember after the game, we went to a penalty shootout, and I took it first. I was the first person to take it. So that was what revived my career. Going to that penalty shootout and then scoring. That was what revived my career. I would have ended my career that day. Was you scared? You must have been scared. I was scared. Your legs must have been gone. I was gone. My head, everything was gone. I was gone. I was emotional. Former Black Stars captain Baby Yata Samojan Aza Bakono no Maza was from Ghana papa Abrantewe what de cheze wa brini mojani what de ne wedia suma minor pa na sisa penalty no on Messi ha o twene no say yeah stadium nyina ta din yesan say tournament no na jebo e African so be kai say 2010 South Africa yes waka South tournament na say wasi o twene no say yeah maleti Africa down just say we die ramo eno ye nkoma Africa baby jet Samoja die na wasi sa penalty no bowie no na ade akoni tri akoso e woni tim senka o de osum ni nyina beba wie now so after the game I say ye ko penalty shootout and Uruguay for no eso yi free mu I say ono ekobo first or share no say dabi ade no wa correct mistake ni no de si no de beto ne che no enso ye baby jet Samoja ne nkoma ade ni nyina so somo e wo dwumade enso ye free sansensem nim na ye mfa ye nsu nkyerem e wo Malta Guinness Women's Premier League nim na me pacho weekend the games awdo pina enso ho Hazakes ladies e betre fie na on club na fence Oak ladies when house of folk man o so e de be win dam so game no baso enso Kobisa Straight Nyankopon adomado china 3 p.m. Halifax Queens enso any police ladies and soccer intellectuals enso any Jonina ladies, Army ladies, no, Ebetrefini, Epiphany ladies, and lady strikers, and so any summer test, you know, ladies now, Saudi Johanna, Uko PMA League no now, me Pachoma won 9 games. After 9 games, no, say Anna League table net here. Army ladies already can't get at 22 points. Jonina ladies, Etosumi no ekita 20 points. Hazakes ladies, no, Amu ekita 17 points. Tosumi and sir, Epiphany ladies, Etosua 9, ekita 15 points. I see no, say na home come here, me Pacho soccer intellectual. Last but one and I do chat crown Halifax Queens ono 3 points soccer intellectuals no ono ekita 7 points no enso yan koma e free Southern zone eba jedi ni nyina so sumo dwumadie so me pacho ye free ni kopiem enso Northern zone we no Malta Guinness Women Premier League aso e ho ane wo na Northern zone komo no fixtures no so ana se we no games awudu anu so betodwa Nyankopon adomado china Tamale Super Ladies and Dreams Ladies bebo Kumasi Sports Academy enso any club na French Ashtown ladies, prisons ladies, and so any Northern ladies, and Northern City ladies, and for Royal ladies, Ami and Reno, Ampem Dakwan ladies, and FC Savannah, no, and so fixtures, and I say games, and so Betoja, and so our Northern Zone, our Malta Guinness Premier League, now so I didn't come in our sumo, our Jumedi and Sume Patch, Northern Zone, League Long, saying a home commatia after 9 games, saying and command and Sutia, Ampem Dakwan ladies, already kind, or more Ekita 19 points for Royal ladies, at Tosumi and Nukita 17 points, FC Savannah. Etosumi and Sekita 40 Panasiono say Anna and Honson Commatia Tamale Super Ladies last but one Omo Ekita 9 points after 9 games Anna Kumasi Sports Academy and yo Omo Ekita 7 points after Adia Kan Sempono when 9 games on my ball and also young Koma a few more Guinness Women's Premier League now swear yaba Jadini Nasuma na young come mainstream and no Ghana Premier League no swear now what we games outdo Pina and now Jebe 1 game a few when I cracker glorious across folk the Continental Club Masters Phobia Masene Empire Nedra Uko PMN so the University of Ghana Sports Stadium and one house folk better fee now turn inside a fair club na friends
Dreams FC game ne baso 3:30 p.m. ye diachire de beto from bia ye besomo enso dwumadi enso na nyame adoma da ochina games awudo pinanso beto dwa bibia ni Gold Stars betrefie ewo bibia ni Dance Park na wato nensa enso de afrem metema krobia Kumasi Asante Kotoko kuma pema apembeba sa game ne so beba so 3:30 p.m. na kupon adoma da ochina eno nso ye nhye free oba edi ni nso somo ewo dwumadi enso na Vision FC enso betrefie ewo ni Ajay Kraku the second sports complex na wato nensa so de Fred the league leaders club na ye friends Sempono Mediama Sporting Club na omoda hihye so na mpacho ukopiema Sante games awudo pinanso bebo enso ebe hihye so enso Ghana Premier League ni yade nkomani pinanso somo ewo dwumadi kase so Nations FC ni Aduana Stars bebo ewe ni Aduana FC Brekum Chelsea FC and Stradro All Blacks FC Carolina United and FC 90 Samatex 1996 yes it is a game no ebe tojwa enso ewo Aliu Mahama Sports Stadium eno Carolina United and FC Samatex 1996 Baseke Holy Stars and Bechem United Accra weno Kpando out of Lions so betrefie Kpando Stadium nomne 11 Wonders abo Young Apostles and Ho United so bebo eno nkoma no so free Ghana Premier League aso weno week 19 yade ni na so esomo ewo dwumadi esu kopiemo league standing na say ana nkoma te after week 18 no say na community Mediama Sporting Club mama ready kan enso ekita 37 points Aduana Football Club etosumienu ekita 32 points bibiani Gold Stars etosumian sekita 32 points Krobia Metema Kumasi Asante Kotoko kuma pima apembeba enso etosu nan omukita 31 points na Glorious Accra Sofoga Continental Club Masters Phobia omuso etosuenu kita 31 points na kopiemu ase odia say yana nkomotie me pacho club na friends Brekum Chelsea otosu 16 points onusu kita 19 position adabi weno oda 16 position ekita 19 points ana club na je friends Ho United ekda 17 position onusu 18 points na 11 Wonders ewo 18 position ono ekita 19 point 9.9 ono ana say wo twa to kra enso ewo Ghana Premier League table no so jadin komani pinanso ma me pacho be kai say no pa mi be din komadi church say Ghana Premier League no ana say Ghana football in general league ana say window no transfer window no eba we enra na manra masa before say 11:59 bebo enra medium komai just say notable signings awudo p just say transfers awudo paper works awudo p enso atoja ewo Ghana football nim na ukopiema transfers transfer adia dante no enkomani say na unkomate ya de dodo na so somo ewo dwumadi enso be join show no live on Facebook capital D capital 106.9 DJ Omarion power to the bumper ono so the images reactions na awudo pina enso egu na bibia akwankan unima brand friends Ismail Seidu ono former player enso de ma Accra Great Olympics me no kasa idea ono so timi akopiem ewo Carolina United no report free about me din nyina so ma dwumadi enso na former 11 Wonders goalkeeper abrantia your friends Kwame Pokuno ono so sign ama Young Apostles and also ya kakre free about yade transfer latest and exclusive thing na so somo ewo dwumadi enso na House of Lions player ono so we no me trese no si akan enso ewo Sweden La League nim abrantia me din nkomai Fauzi Dotto ono so me no kasa idea Kpando out of Lions so many na wie etimi no kasa abrantia no chese sisia onam kwanso a oko voter woni so kodi dwumadi ma Kpando out of Lions de nkomani pina enso asomo ewo dwumadi enso akwadana ye friends Calvin Obey or your former player di my club na friends Diana any Brekum Chelsea me no kasa idea or your yellow and mauve Mediama Sporting Club hey massa this season omo mini business o maka say na e was omo timi League no omo JMTN FA Cup timi Mediama o mania brutal massa omo ya signings ahodo eno so ya nkomo kakra fi oba yedi ni nyina ma nani makodana ye friends Albert Amua Agogo na nsentema Kumasi Asante Kotoko Metema Krobia kuma pema pemba say kutu say bam unim say amukobo Africa Confederations Cup na omani JS Kabili ya show mono Albert Amua omani na ma esan say club na ye face Alali Benghazi say na me catch na nsentema say club we ehwima Albert Amua enso free Kotoko nsem say na akroma empokra hwima akokoba no report amete and say Alali Benghazi for no say Albert Amua e de ma Kumasi Asante Kotoko say that be 6 months loan omra na say minim say we no obebo atimi ama ni dompem nso akwankanya eno so enkom afi oba na during the time Kumasi Asante Kotoko Krobia
Godfather team no Mr. Hitman Kotoko Kunu Bruta enti masa omani bie during that time almost announce a brand defense Albert Amoa say why back to Kumasi Asante Kotoko. Join the show no live on Facebook Capital 106.9 Shebi. I know you're out there. I can feel you now. I know that you're afraid. You're afraid of us. You're afraid of change. I don't know the future. I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here to tell you how it's going to begin. I know you're out there. Yenti weye Kumasi Asante Kotoko krobia metama masa omani ati bruta na ese eno welcome video ana sempon weye ade kanza unveiling video omoso ade aya amomu player ye friends Albert Amoa o sabe bolon enso ema Kumasi Asante Kotoko eden komani pina enso esumona Hazakes ladies report amete and is a former Black Queens player ye friend sempon we no ababa ye friend say Wano adia kanse Samira Suleiman. Yes, Samira Suleiman. Me patro mete se Hazakes lady so appointing no se omo technical advisor and also yan komo kakre fi oba yade ni nyan so somo ewo dwumadie no so na Aduana Football Club and so confirm Nations player omo anase we no Nations FC omo defender Samuel Oseikufo Aduana omo sa kanon to makacho ya the latest transfer update ni reactions anaporo exclusive thing na enso asumu dwumadi yesu anopai na bibibia kwankan na kopiem enso summer test 1996 aswaya entia mete and say coach your friend say Yusuf Basigi me patron penifo bondin say technical advisor omra na ometoto ne na di club na your friend say summer test 1996 on Monday morning so kwankan winim say World Cup 2026 ya eno so beto dwa say June July year we anim ya na Ghana Blasters head coach ayo pania your friend say Otto Adomino Kasai say what touch down so England say Ghana Blasters players almost di juma and so England na say no ayen srahwe and say aprobo and a coach head coach adema the senior soccer team the Blasters of Ghana openia your friend say Otto Ado and so going to be join show no live on Facebook we no okwade friend say Coventry City FC and no akwadana your friend say Brandon Thomas Asante etu be hwe Thomas Asante and the head coach openia your friend say Frank James Lampard and a feel compono ade kan sempono when a Blasters head coach openia friend say Otto Ado and I just say omuguo anase we no omo that Facebook na so DJ Marion the image senior and so amount ori anso call Leicester City when no Brante friend say Fatal Ishaku and the Ghana Blasters your captain fantastic Brante friend say Jordan Ayu Pierre massa just say boys from my boys me say what cup in the web bet you be na ye and no so ya kakre fi oba yedi ni nyina so ma na na game has so folk and so any dreams FC be bono and tia mete and so mo captain Gradana your friend say Calvin Osesibe and Mauli wayo am ntimi nsi akan esan say yellow cards awudo pina and so na mranti we didi enti om ntimi nsi akan enti accumulated number of yellow cards and mranti we adino and so e be prevent omo and so mo mati aginam adijuma adiama phobia the Continental Club Masters Accra has so folk and no a report eba yedi ni nyina so sumo dwumadi so now nim say ade kan sempono when Ashanti Region Schools and Colleges Sports Federation emema ni games ni koso round of 16 some fixtures na set and penifo dia ba Godfather nyatna sintino yemfa we story we nsoso na yanso dwumadi so kopiema round of 16 our Ashanti Region games and also koso no Bosome Senior High and tia amadia amas for ushio ma na wa shosa pomunsu America mo ho chese football mo ho bibia tia amas chese omu ginam eno ya nkoma afi oba na Olag enso ni Kumasi High ni edubiase eni edu Jamfi Senior High Okels eni St Hubert ana we no Jachi Pramso eni Kumasi Anglican Opokuare enso eni Islamic SHL Kumasi enso KSTS and school na your friend say Prempe College yes we no ship dealer ni school okoye yes enti Prempe College ship dealer ni school okoye no ana yedu am nkomo no ana when you fast track and so any sims we and so run of 16 fixtures and also every Kumasi when that be when Ashanti Region Schools and Colleges Sports Federation soccer boys aswe and on this note Godfather Tenase enti yamfa good emu nsema ebobo anu nyina ensia kan ketesi Lumba super o madam na o so ma sen ya tufa e
ɛwɔ nkɔfo nkuro so ama na ne nsɛm ne fi sɛm nyinaa yɛde ɛbɛsom medi ne de besima kadu sai wobɛtumi afrɛ me man busy business gana pay das papa nti so weekend yɛ kɔtema yes Krompab ɛhɔ na yɛde AFCON grand finale no yɛde ba yes nti yɛ kɔtema tetemafo nyina nhyɛ yes community bia wo bia ne yɛnhyɛ mu Krompab so wo community 1 community 2 9 baby a wo bia no ma yɛnhyɛ mu Krompab na fe AFCON no a big match on big screen ne yɛhwɛ na wo se ahemfo na boy na yɛde commentary na ba no Flames condoms ɔmo yɛ dan condom yes nti no our phone count because our area ni kwan so use condom nti yema yen ware ye no mpipra gro nti no abon ho ban boss player Bambi say thank you so much Best I can do said at this sports and by quick commercial break here ba newspaper review segment no ya the bro Minia, Femne Waso, any umre kakra, na menka, DLFM Plaza Hotels, 171 Trail, Sewo Pebe Bia meetings, and our conferences are unihow because DLFM Plaza Hotels, our very spacious conference halls are a state of the art. Se a comdeal, now Pebe Bia, Ubenya Diania, and what de Nemo Sham, na Pomudi Womwedi, and now Ope and Sapapa, Betre Abodronsa, ya, so Bogo Minasia, Nipe Diamunina, by your firm, Anum Dia, Measure Babia, said DLFM Plaza Bar. And restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member and a man to Mrs. 1 a fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Ahomikawum, Nebe Sheku, Amoniaje, Echegusa, DLFM Event Center, DLFM Plaza Hotels, the Dime Papa, Independent. El Buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdrie dia. Ya bia ya punama. Afe ya wa 1 bedroom and a 2 bedroom apartment. Ya ubetumini wa busfia abetinem for a limited period. Afe sheshe DLFM Plaza Hotel. Etra kwan ewo obotan so ene atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwerase. Ya ne fire service station no ene di nhwani mu. Se wo kwa adenta ya ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homayi so 0530458834 na 0207979461. Email info@DLFM-plazahotel.com. Website www.DLFM-plazahotel.com. DLFM Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Oh la la! African Cup of Nations 2025 Grand Finale in ISL. The battle between the Lions, Atlas Lions of Morocco versus Teranga Lions of Senegal. Flame Condoms, Sunny Krompab, Edomontoma, Bebo, DL Power Sports. Yet the live commentary, dear more than dear more shit. Eba Besomo, Ewo Krompab, Tema Committee 8 and 9 Johnson. Enti Shia 5:30. Na team no atna say ya did the details, records, history, and the discussion in so Eba 7 p.m. sharp. Now live commentary no enso enti mo asama tema to wenya pram munyina mo for dome bodo nyankopon aduma Sunday 18th January 2026 live commentary at the sumo all the way from Krompab. Shannon Susa Sadano when Sabeka Chedie PF brown sponsors Flames Condoms in chain. Sania watini share yan kwesiada ebeya e watema community 8 and 9 junction Krompab. Yet live commentary bro. Flames Condoms safe, strong and brand Kakadiama Bole Oh mami papa leba DL Power Sports Lancho Prempre Fire starter Krompab Brane Bekaya Maribaya lala Maribaya sidi Maribaya lala Maribaya sidi Wa marbabikum darna Hankiloyan anga Welcome to Morocco Africa dancing forever Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic Accra. And you want here, passengers a gumi kaimui, a Hana do one aircraft. Hey, and the
Asa Accra ne potem ye demo. An ye demo ampa. The say there, Edutwam Atlantic International University, America memu, about Dr. Edujamfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, Ayarisano, I am more. Oh, Missy Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. Need send between 1 and 8 years cano. Miss me connection and said down Koye, na Esakakra. She say what Peggy Mama, what young Bem connection. What about the crow? Stroke so dear, what found small. Chessa, I did you who any dear Siano. Yari Bia Tatia, ever Dr. Tamdaso and so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yari Bia. Kumasi say, oh, opposite government school. No. And then Krahanso, Obepim, or Pokuase, Mayra Kwanoso. For a doctor, 0244 774 282. And at 0500 727215. Me Dimba for Herbal Clinic. Woodima for Newa. Hey, Kwame, at the Wakabomo, and I saw one of Maha, when he said, to set the woman about Kwai here, we are dane. Akosia, a woman. Isi amenu anya kama pesu papa no ma chomebo so na ka sen anope dem dia semasiu anope ya na na ma mensuo bia na mensuo kroje aye fe no Lumba nsupa nsuo no de e fa wumni mu ase boko na ye so smooth kwa mensuo de wasa wonom bi nsuo no ye kama Lumba nsupa ma me kan hwe nsupa pani anya na na de ade asie mi na menya bi ato wo hemfa pebi ade akohye me fridge sa na Kwame, said the Akosia canon. They said, my bush afford the Mamma Musupa, a Lumba and Supa, and see about a jam I saw any asset to a cry. They say, I don't know no one will be a 2 o'clock on the one and a fear more. Yeah, no more. Just be a demo. Come. Aquala Production and Trading Limited, and I want the Abuano, and they bring you in Sioni, in Siani Lumba in Supa. Sania, I don't know Musu Pebia Tua, Abra Akosia, a bomb, and say, Opia. The Sainty on my friend number C 026-3983-801 and I said 054-078-5010. Me pacho open Lumba in Supa and who ensembia dia. Waiting for your website www.lumbainsupa.com. Ubenya ehon akadenya ewo ho Lumba in Supa natural mineral water. Get a grip. FDA Aji Ejedian Kratway Atum 106.9 and opay Anidaso Wɔhɔ Obia na ye fiada of a pombosman de toso dunsia won fimpimienu any edununsia. Well, today is the 16th day of the month of January 2026. And opay Ebrasu Kora Kratamo Boswano Yede Bro. I sure about could do some maybe at Nasi Adopay. Mariana Fimimana Kwabana Fuku Kratamo Boswano. Major stories making headlines in the national dailies. All the top stories. From bro Johnny live on Facebook. Ubano join watch a link it up. I'm off of Rubin so to me I should be in a pay. So maybe could you matching? Meju so senior. And pay what to say? Yeah, trade and point copan dam. Yeah, the young copan say. Do fear that say ya. Na was a Kyle Nipa. Se nyankopon aye bi papa apa won say Africa na se Ghana no if you dan yeta ye yeah sure and do fiada say ya ukọ various mortuaries ye yi nipa firi honom akopɛ won krabia na anopɛ woti nkwam na moje di umu afuru sanita shemada bodwe mu o ma onsa so a eyeye ukọ wo ba utumi didi ehome enante a ye adom bi ena abadom so enti no ye kasa thank God it's Friday kwadwo anope ye na nyankopon ase yeah no krase mpa anopa na metio me ba metike mnya na I was monitoring and ohwe nkranse ma ode man ne tifo a na nyamya ye bi bone de se nyankopon koso a na ode nkwama wa de se ode ka ho no ode be ka ho na mbom wode ne se ubenya bre na watwa nyamya nim nyankopon fa de bone emma ne ma enti wodi ane se na wo kan kra na Matthew asempa ne trenso ho no ma asa ne ekoda ho no no bisa ode be ma bo be bio ni ade na waka se mu nipa mpo munim se mutume de ne pa ema mo made a mpra hin na me twede ampo nyankopon se mo bisa me abodu a me do obo ene be hye mo nsem so it means se nyankopon de bia da no nani ekuye ho ena wasan so adwen ye ho pa enti ye de ne se from time to time no ye betimi anya bre na ye tintim ni aye de a ya from de asiye because nyamia ye bi free Monday up to now and we winning day in day out to be anipa hodo am
lɔle nkwanhyia ɛgye wɔn kra ɛfiri wɔn nsam wɔn anyadewa ne wɔhaw ahodoɔ to wɔn na yɛnom deɛ ɛdeɛ paa na yɛayɛ na deɛn ɛne yɛ fi bɛka sɛ omibɔ bebrɛ yɛ who told you yɛka nipa a wɔtene paa senior nyɛ easy hwɛ ebi bɔ ne ho mmɔden sɛ nkete sɛ da korɔkora no tati akoro nya bia ɔmfa ne na krense ne so enso wɔnka yɛ ho kwadwo obetumi kra fie si wo tu kwan aba wɔn ba biem obetena hyɛn mu wɔbɛkɔ wɔn ba biem ba meme no mienu dia abre ne abre nyinaa yɛkɔ ete hyɛn mu kɔba ɛnyɛ papa bia nipa no wayɛ but it's by the favors and mercies from God yadom keke de yehu ne nyinaa Nyankopɔn nsa no adwuma ne ho mɔbro a yɛnyɛ ho adwuma bia nti yadom nti no pe de Nyankopɔn yadom ne nne ɛyɛ efiada na yɛda so te ase na adehia hodo bɛkɔ kɔyi wɔnom edi wɔn afiri emukua bia na me no mie no yɛkra nka ho yɛnka ho bia na nyame ayɛ bi pa obi bɛka sɛ nyame ayɛ bi na me de medi mpo miniye sini anya de obi de asɛm o ɛnkwa na ɛwɔ mu no so sena de nyinaa ebi enne ɛna wo fa ɔha mu ne amane hunu but very soon na nkyɛ ɛbɛtɛn na nyame atumi asesa enti wo wɔ nkwa wo ade nyinaa nti anope no matter what the situation may be no yɛmfa na asɛm awurade so akɔso ahwe yɛn so na wɔtwe atumi akwa asa betu bio kɔjo wonim sɛ wiase mabraba yɛ bɔ no yɛ obi won ma yɛ wone ba asase so yi no ni nan no ni sa ɛnyɛ bɔne bi no wayɛ but yɛde ne ba asase so no san wɔte obi won ma yɛ won ni frɛmu wɔ ba asase so wo hu ade da wo hu ade ɛna ɔde afiri wiase but san ni pani nyina ade kye a wɔda Nyankopɔn ase the question I maybe son of pay so wow one no one sa one nine I said abay and I would demand Yankopon the wuti biano the Yankopon say some big gun of 41 pay nti said that America no Yankopon de na ye so nti yankos one faster than a ye no a money ding a brack or brano pay say you queen one is right into yenche and a tear for Nemo Munina Quaba and Famra Kuakrata was so jumadino as an apeno Kuakrata who don't know Abba a 2 boy sena ya boboswa we an apostle and some who do a Kuakrata and the buy and the Susuma a dick candidity and opinion yes someone a bebo boswa magana for a hun in some hot one a d and him or may mo nothing so a man who do be soon some can want to pay yadinina ebeso mosmakra a day anime na yamfa kuankra tamo boso no enhyase enfree daily graphic okunini daily graphic kuakrata no anopei odensam nam na obehunu omampeni abedechiri yemame professor Jane Nana Opoku Ajeman nefoni eda hanom na kuakrata no ena brofokasem wono matwere se 12 to advise president on economy katafe toso ensia ewo okunini daily graphic kuakrata nem eba maniesem enipa mako dumienu ena mpenifo apa wonom se wonom entai omampeni achi enkyene kwampa hodo befa so a obetimi aboa na Ghana esikasem no se de egusu a ekonanim no ebetimi akonanim yipa na esikasem bibia kama na adwadie ene abrabotimi asesa ede ma Ghana de hia enipa hodo a wonom edi eye we enipa ahodo emu tenteman no ebi eye kudwopianim ena efe nso akane no ye o my Ghana photo samfo ewo akane eye apanda demo enye Ghana mampeni dada na dankwa kufu ado ne mom no na ye NDC amanyokuo mu akane former finance minister Kwabranto eka ho sanso so na ye papa Sam George ye nim say Sam Jona ye kan say ye ka adwade mu nsensem nipa wa ben pa wesikasem am sade hye wenim nyina ye nipa hodo a wonom enim de pa ewisikasem nti se dem di kan bo hono de no kodwopianim edofo Sam Jona NF so eye wampa sam penifo we nyina ben ewisikasem a wonom ba beboa nipa pi na ka ho om ye dumienu a wonom eba ebeni omampeni esinkunwa ede kasubom ehokwa wodom befa so a wonom ebeboa no na watoto niama na sikasem etumi akonkan ede ama aben NF so oman Ghana nyina na katafeta so ensia ho a ewo daily graphic wakrata enim eba mane sem nyina yenim se gwel adwumaku no eye adwumaku a wonom eton fango ewo mayim na se adwumaku no eye oman Ghana ye ne yankasa yen fango a tie oman na yankasa japadiam na meka sei onim se omo wo branches ahodo pi na ewo oman Ghana na wonom branches ahodo a ewo oman Ghana mantam ne mens na ahodo mu no emu mako ohaduonum omatete wonom fango no so nti enda meka sei no
uba wura mu e wo gwel mpanifo aka che se o kwa akwato fango a wono mo no o machichi so nti bomode an ekotobi hyenkane yi wo bibia be hia fango dade udwuma no bomode zo ba kopie mum e wo gwel afi se omode no aban aboa mpanifo etimatete atete so am e wo wonom branches mako oha aduonum eno so yakatafa eteso ensia e wo daily graphic wakrata no emu na asemo yeso pa e wo daily graphic wakrata na nimu no e ministry draws line on gender na oswafo no e na wo hwe o man Ghana yadisua eso yonuminyamfo Heluna Idrisu ano pay odensem apam na nsem ode betudwa no mobeka ya endrata na tamukuma ma hye betwam e bɔ moden reference ntwerefo nhyiemu leto wode manim sɛ wohwɛ eye penifo do mo hwɛ enhoma tentem so de ma oman Ghana yadisua nhyehyɛ ya hodo ma kyerɛkyerɛfo eturatumi ka eye nkrata etumi ekyerade na wanum ekyerem sɛ eye senior high school wanum curriculum no kyerɛ ne anya semkumo empanifo atumi tentim ne ma hodo bia kyerɛ wohwɛ mfoni ni bia wedie eye oba ne oba eda eho nsenkyerene ene operema ene operema nso da eho nsenkyerene no mde aguma kyerɛ homte pam tidomkuma no ko bo gemendra da anya semkuma kora na eye asene central mesh eye asen south mesh bedwane oniminyamfo eye reven intim na de nsembetu dwandra da eye asefua ekwawo Vincent asefua otafo mesh bedwane bebo gema na nya semkwa na nsem we mu no na oniminyamfo no ene hwe oman Ghana yehuma sua so ekyirem sew muma yenyan ka aba Oma yetim sese no ne nyina yenim sei Ghana de eye oba ene oberema oba ne oberema o te se de tie ne sebe oma Ghana so ehwe homasua so etum mekirekire Ghana mofra se we de wo ye oba bo mode ana no nyonko oba enkonkodi akapen agro saa nso na wo ye oberema wa nyonko bema se de ndachi dindindin ya kiredin na ono no edi mpam agro nyamianim nukure ni enya de a wono so nti sansensem na ekoso no enya de nukuro bia ewo mu eyemere and female pe no munim sem mpanifo ye hyehye de ma wono abebo apa nti sansensem no enya de a enukuro bi ewo mu kram kratafa toso edu emiensa ewo daily graphic wakrata enem ebo amane sem Ghana falefo bi atenase adwen we hunu se wono makopo so ekokoyi nam ma Ghana yenkwan mu eyede memma dodo na etumi enya nam de kodwam koton enya sika putuo etimi de hwe odma busua no empempenso adu se afalofo nso ebetimi akom ho de abom na wonom ateku na wonom atumi aboa se be yam wonom ankasa wonom right ehwa wom fa ho die no wom betimi aba ho pan no maboa se be ya adwuma wom yesa afalofo no so na ma betumi akonkan ede ama wonom na wonom ukirem a sese ba akofo wuradura egum na prawo ho nso aya wuyi ba akofiri mabum a se pen na okabom a nibu beyebu napa na matena se hunu se omana yetim no se bantimi anka mo ho ambom antiku a aban tese omfi mu mbebresa ne senti efri neko omomba modin akoposo koyi na wono bekom ho abom baako na matiku na omomba modin ne aban etimi edinsa woso na boa ma omososo asetrem etimi akon kan fisa adwuma mo ye no omo hunu se emo ahodo eso mo saka no enya de a wonom ensa eka yemfiri mu ne yenkoya nim yefia ni fankyere mum ewo daily guide ko wakrata no emum ne ko wakrata no asema ye support de ba ye no ene wo kyerem se Ghana man penin John Dramadi Mahama kyerem ye nyira yenim se ene ewiemhyen ayekokonya nkwanhia na akane oswafo no hwe o man Ghana ye ho bambo ensensemu eye former defense minister yankopon fa ne kra enfancy Dr. Omane Boama ene ni papia omoka ho konya nkwanhia nipa makoma nwotwe wonim nyina ehwere odom kwa no Ghana man penin kyerem ne manim yam sa airboss no opese ne nsa ompanifo nsanka na mutumi hwehwema hodo am na wonom emfamfa sa ne ma hodo ni nyina eho akwa kratai ede won sensem etimi ede aba aha no okirima Ghana man penin etimi aboa ma mekese na soafo no mum asrafo no ensa eba beka wiemhye makoma nan ewiemhye makoma nan na mde babedi dwuma se be ya oman Ghana yense so yen air force no won betumi ayirim na hoba monsem etimi akọ ediamenti Ghana mampeni etumi woda se makoma nan eye 4 airbus eno oman yense babeka no metumi akonkan edi amayen sanso na yenyina enim se mekese no abrante bia ne dendi Abu Trika na Abu Trika no krachi ne ho akaka sense mekiremu am de dwumadi a odie ne kyesenya asem kumo ehu pam na ne nyina ne se onam abefonten so ena obokro no
na ɔde anya ne ho sɛ tam ne sɛnte mpanifo akyerɛ me kɛse no ogyina mmara na mmara ɛno no ɛdim na kɔwaka taa de babɔnten ɛkyirima no pɛyi sɛ enipa ahodoɔ bi a na wɔnom ho bɔn saa nsɛnsɛm no mu no ɛyɛde a ɔman Ghana ɔsoafo a ɔhwɛ atantenne ɔno kura nso na ɛyɛ aban lɔyɛ panin mea me wɔfa ase Dr. Dominic ayene etimi agya wɔnom AG Freeze Abutrekes Accomplice ntimi kɛse deɛ ɔnom kɔkram ɛkyerɛ din kratefa to sunsia na me kɛse yi wɔnom afɔm ho akɔ ɛkodie na owura bi etimi bɔ ne tirimo pɔ sɛ anka obetumi atɔn ne ba wanya mfinhyia miɛnsa na ɔde akɔgye sika bɔtene 1 million Ghana cedis aka ne sika 10 billion na nkagya watumi de aprɛprɛkyerɛ nanso fofi antoata ma watumi adwade abamu a ɛpa ɔbɔɔyɛ no obi ayɛ na damfo etimi kokoyi ɛposifo asotira mekɛsɛ deɛ owura no empenifo etimi akye na so ayɛ hye pass sɛ deɛ ɔkɔ akɔgyemra no ne den de Mr. Kofi Ajeman tina so ayɛ hye mekɛsɛ no akwatia akopie mu a ogyina mra no a ɛposifo bisabisa no ahwehwɛ na adwenem sɛ sɛbe na adwen no bi bɛ pɛpɛpɛ sɛ wo ba wanya mfinhyia miɛnsa na wa wo sɛ sɛbe wo ho akyerɛ wa mɛsɛ sika sɛm ayɛ denti wo kɔ akɔtɔn no akɔgye sika de a ɔman Ghana mra tia ntimi kɛsɛ deɛ na so ayɛ hye pa emra igusu a ɛhwehwɛ ne nsɛm no emu na yɛn nyinaa yɛnim NSA wɔnom scandal a ɛtɔ dwane ade no yɛ maame Gifty ɔwale mensa ne nsɛm no nyankopɔn yɛ adom a ɔbɛkɔ akɔgyina mra no ɛwɔ pɛpɔn bɔsoma yɛ wɔ mu ne da ɛtɔ so aduonu mmienu na yɛhwɛ baabi asusan ɛde bɔdɔ ho no ɛbɛfa nti kratafa ɛtɔ so nsia wɔ daily guide ɛna ɛbɔ amanneɛ sɛ yɛ maame Gifty ɔware mensa aka na ɔbɔ adwumaden yɛ pam ɛde ma National Service Authority mpanifo dwumadi ɔbɔ mmɔden am na meka sɛ deɛ wɔn kyerɛ mu a ɛne aketia ɛyɛ nsamadi a wɔde kɔ hyehyɛ aketia ho gye sika gu ne bɔtɔ mu no ano ɛdene enti ɔkɔ akɔgyina ma nyankopɔn yɛ adom a ɔpɛpɔn bɔsoma yɛ wɔn de ɛtɔ so aduonu mmienu na n'asɛm no mpanifo bɛhyɛ aseɛ na wɔnom edi n'asɛm yɛnkɔ yɛnim no yɛmpie mu ɛwɔ the Daily Statesman kɔ akrata na no pɛyi ɔde nsɛm abam na aka ne mahyɛ badwani ɛde ma adehyia na wɔnom ɛwɔ Tama West ne den ɛde Irene na Toshi ato yɛ maame onimnyamfoɔ Irene na Toshi ato na yɛ maame de nsɛm atodwa ɛkyiri mu a yɛnka nkyerɛ Ghanafoɔ sɛ nnɛ sɛ yɛpɛ obi paa ɛma na tu frankaa akɔpere ɔmampanin de brɛ na enipa etuma nya adwuma yɛ ɛwɔ mayi mu de a samosan aka ne Asene Central mahyɛ badwani Kennedy akompreko ɔhene Japan ho a na ayɛ sɛ mo nsa aka poma no mandwam na kyɛ sɛ MPP amanyoku no nya de a metumi ehu bɔtɔ ɛde kora ɛde ahyɛ mu ɛfiri sɛ yɛ panipa a ɔsɛfa tapam na ɔwa nusuade hunu ɛma ɔman Ghana daakye na obetumi aboa na waka MPP amanyoku na bom sɛ sɛbe boa ba kuma de a ne nyinaa ɛyɛ aka ne Asene Central ma hyɛ betwani yɛn papa onimnyamfo Kennedy akompreko pɛ ɔno nkuto na sɛ MPP delegate no mutumi to aba ɛdema no manto ama na mayɛ adwuma hunu 2028 nkuka mu bedie no ha mo behu sɛ yes amfa kram na yɛn papa akɔbra Japan meke sɛ deɛ ɔno so gyina mu etu frankaa ɛkɔ akɔpere ɔmampani akonwa ɛwɔ MPP amanyoku ne dima meke sɛ no oguso a ɛnkyɛ biam no obetumi ɛde ɔno so hyehyɛ pa ɔwɔ ɛne police ahodo pɛ sɛ ɔde boa na MPP amanyoku no ɛyɛ krabɛhwɛ na afin so Ghana nso ne sekatumi a obetumi atoto ne amade amaye no yakopɔn yɛ adom efiri na akɔ nyina no ɔbɛhyɛ ase de ɔno so tirimopɔ ɛtumi ɛde atodwa ɛno so yɛ katafa a ɛtɛ so emienu ɛwɔ the Daily Statesman na de ensɛm yi ɛde ɛbaayɛ na meka sɛ mprempren mahyɛ badwani ɛde ma adehyia wɔnom ɛwɔ Asen South abɛtɔ mpesua so ɛyɛ oniminyamfo Reverend Sofopon Reverend John Intem ɔde nsɛm atodwa akyerɛm sɛ NDC under fire over LGBTQ plus content in teachers manual temika tira mu kyerɛm sɛ akyerɛkyerɛfoɔ no ɛhoma ahodo a empanifo ahwɛ ade so aso atintim de ahyɛ ɔmo nsɛm fa nkɔ kyerɛ mɔfra de no kyerɛ ne ɔba no ɔpaata ne bɛma da ho nsɛnkyerɛ ne wuwu ma na kyerɛ sɛ ɔmo bɛkyerɛkyerɛ mɔfra no kwan bɔne ɔmo mfa so no munyina ɔmo mfiri ho ɛna ɔden ho nsɛnsɛm de aba ahu enti ho nsɛnsɛm ne da ha sɛsɛsɛ deɛ yɛ mɔfra no mɔkɔ senior high school no saa ne ma na ahyɛ ase a ɛkɔ so asa Ghana mpanifo ansɔde ɛbɛdu baabi no ɛbɛtumi akɔfa nsɛmbɔne ɛde aba ɔmayim
na kwakra na afọ no de aba say Bawumia is biggest threat to NDC na wanu mu kirem say Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia akane o my Ghana omampeni ebe de kireda no na orbo kirem a de ntia enipa pina kasa na Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia omompeso obekina na watu frankampu de ama MPP amanyokuru na obakura mpo obedi nkugo ne ade no ni nyina ne sensa na NDC amanyokuru no esuru papai na omo kirem say ne Ghana sika sama ahya ase a nanim enkakra no ni nyina nhyehyɛ pa hodo a Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia aka na oyo mampani abeje ti dugu akwan mu ne ho mfaso ne Ghana mampani John Dramani Mahama ene NDC amanyokoi eteso mfaso a ene omonam montene so eji fans saa no the senti omusuro say papa yi ba na so obeyo mampani pe ana obetu franka ama MPP a se de tie bia no NDC nipa bi obakosi akan no ontumi ene ntentam kra nti omusuro ayemhyehyɛ pa akan NDC ne nyasim kuma omusuro omo say Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia MPP fo nim na moto abama na ebehe NDC pa tiano so yensema hodo a the daily statement ko akrata no ede ho amanebo ede aba na yempiem ewo new weekend crusading guide ko akrata no pay ono so ede nsem ede aba na wanu mu kirem a ubehu akane osoafo a na ono no ehwe Enquires esom oniminyamfo blind e champon na kwakata ne ba mane se MPP flag barrier race brand champions campaign gathers momentum katafeta som yensa enkron ene edu ewo new weekend crusading guide kwakata ne ba mane se migese die eni papi na wonom etimi endorse brand champion se de tie no delegate ahoto a wono MPP amayokum do na gina tuma ba no bibia betumesi so betumi edemu nkunim na wagitumi ede ama MPP amanyoku no egwo mfempemmienu ene edienu enwatwe abatonum na Ken Ofoliata US fo mpenifo a mato ano no ho sensem na no wa mu kire ba meka se de NDC amanyoku de ne ho agima kyese ne omunya yankanne nkranka Ken Ofoliata abagana na nkaja omatumi de na kwagina ma na yesika hodo omususu se papa wadie no na nkaja watimi abuhu nkonta na se bona na yagye yesika wanya ne de na koto afiase na se kina obinya akwanya kokosom se onkohwe yesika sam so a onfa oman sika sam enkonkogro atopra na ho sensem no so guso eba wo hwe yem papa Ken Ofoliata anima na nim no kyese na hwera kopa wo se entimi ampa mini emre bi atwam a na metumi bo life wo Ghana me shefita efa me back ekotena ma se betwam edi oman kwamabo ehu sika nkonta akotudwane atiate ne ntiene me ho aka adwam sa no ye wiase adion wiase ya wansusu da sanka ono so na so betuma ye hyisein dumika se de yem papa kan eye kan na Ofoliata nsensem no eguso a yekoso a ewo US mema endi samanyoko ne de se de omani ampede no se papa wantintim pa no mo seka ne duama se de mbetwe ne se ho no ebe se kusi a ohye bom na wabɔ ne gya no wampie na watumi atutu akoto no se wosi bonnom na wode aba de afa no to ase a behu ase wagya ne ho se hurom na watwe ne pie saa na ono mo ya tomo se papa Ken Ofoliata ombekɔ so ane US fo no my CE fo mpeni fo na kabom na sɛ de tie no obeti bi ahua pa na saa na ye na sɛ wobɛsoma man na sɛ bebu nkunta na wudwane sɛ Ghana sika no wasɛ ne nti wadi na oboa wobɛfia ba yanku anim ne yempie mu ewo the Ghanaian Times kuraka attend bia ba no san home na say the most authoritative newspaper na ensema hodo akuraka attend dia ba no pe no na abehu osoafo no ena wo hwe o man Ghana eye yakwana bedia ho ensensem mekire Minister for Transport ne den ede oniminyamfo Joseph Bukale ne kwe na odensema tudwa ekiremu yanka nkyira Ghana for say we will restore order in transport sector omo se yanka nkyira mo say yakwana bedia ho sensem no enche pi wona mahunu se sabi enipa bi aja wona ho hwinted do akiri na de omo pe na mo ye no mayim titiri na ahyenkafo a wonom enfom ho kodom ahyenkafo ku bia mu no ehu pa floating drivers no de omo pe na wonom ye na omama Ghana ekrom ha nyina ye se hey ina ahyenti abon de omo pe na omo je edu anadwo a ye kwa ha ye nko ye kwa sekre yedu achemota ye nko bio ye kwa kudu amasama ye nko bio enso na okon sanwam ka ba ko pe a ebefu Accra
Central edna ni de akire mu wakasoa no obefo akwakosi Kaneshi to Odoko to Waja Junction ene nkakra saa obedu kasoa no wani baba ho so no wa 250 Ghana e wo mran ka firi akra ko kasoa mpo eye 12 cedis pe no mo atwe hu sika nyina anom se sabi nso nkrunsu te sabi o maye se aboa huru ya otare aboa osoro ho osene sombra otare krama ho dia amu chire ma se de yekoso mo bonyo so kranti enche bia obni shepe begu akwam na nipa bia onim na obeye de ope no emra ne bedi o manyim eno ho sensem eno no ho sensem no na Ghana Health Service asa hwe o man Ghana yen apomuden so katafa tasudu miensa na mbo amanese yen kan kire Ghana futi sei die yemomode ma yeninda hopa efise meningitis eyiniti meningitis yadwa no outbreak echan yiniti eba si ahwe ni ye pa dia ebedu bebi no toto na ensa betumi akabinti katafa tasudu miensa woti Ghanaian Times ho amanebo epine de asomo no nti meningitis no empenifo kire mi sei ya sha ase yiniti a yema yanina hopa sa aboa krotom ente sa de a yebehu se yaso ebetumi ayehye pa na omampeni ebede kire professor ejeni na opoku agyeman infantinyin besia na no atew no onyim ngoma na wa ben pa katafa otodo duanan ewo di Ghanaian Times ko aka tenem ti DJ Omarion sa ha no me wo fa semfantin besia na no atew anti menka no fanti kakra ehu a nti ye maame omampeni na begeti o se yanka nkire Ghana fo de obesre de sabi obi biara won sabe katum da baba bosom wo man Ghana mu no ne hu behia de ebotum ebunkonta na Ghana fo ehu dwumadi potia ekudi na dwumadi na edi no se ye nyame ye ya na yemo wa bado se ye nyama so basabasa na nyama ya wonwuran si wontan so a na yemo modea na yemfo mfa mrakwado etimi kese de omampeni na bejechi Professor Jane na nopuku agyeman o se yenka nkire obia biara ne saketum na ne hu ewa mamu ne mu ne de se nyim na didibra enyan didi agorpa na se eya Ghana sikasem basabasa pa na wokere wa waso abaye hyew pa wo manyima kuwa kratai ne fon todo du anan ode aba ewo the Ghanaian Times kuwa kratai nim nti mfanten me dewi wo hwa woni mewi ma aka na obaye dene pa beyere papa na yanku ya nyime ne yempoem ewo the chronicle kuwa kratai na pay ode nsam nam na ensam ode aba na okyerem se Bawumia promises a year transparent campaign to Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ene wo kyerem se yanka nkyere MP Pemanyuku na Ghana fu nyina ntene se ne nto a obo na oba ba pretumi ekwakutu franka akopre omampeni de bre ewo mfempem ne do ne nwatwe ewo MP Pemanyuku ne temo no katafeta so mienu ene du miensa na obo amane se wedie yanka nkyere mu onkonko fasika bia obabia ba ya kronosem anasa Manyuku sika dabi resources to be sent direct to national and so regional any constituency ni polling station campaign team sini nyina ono abeboa edo ono ankasa ne botom sika ede yakokọ miamia hodo ese kwa nyina na mpenifo hwehu ni sai ni dwumade a woti no emu da ho fan nyama yoku sika na mode ama no so mfanye campaign dabi efinso onka so ya omampeni da dabe gi akire nti okwa fa Ghana sika ti itirimu fan inti munta nachi no yobia odoni papa ahun sensem no na retract an apology Tekno's removal is questionable. Justice Nene eye amagacha ene wakase na ukyerem se ekwanya hodo a empenifo efa so na wonom etu akane oman Ghana eyen otemuafo penin ya mame Gertrude Alaba Tekno esaba no nyamianum no kure ne kyese wo hwam lele mu adu ba bia na kyese eyetumi na obi anya ene opese odi sisi ni mpentira nanka we dia nyamianum no kure ne nanka mfa kwan mu ba akokora ede ba dia mami anya fumuso obia da kyese bibia ne ho ya na etia o manyimra nanso nam se na Ghana mampeni John Dramani Mahama na wahye ND Samanyukuo no po na ND Samanyukuo no epa omaban mu nipa nso akosum nti eba omodin agu mami nimu asia hye na kete etu ne ya na sem we die se sem penifo tumi pachew na de omoye ye no amfa kwemu makoma akokra
and so justice nene eye amagacha de honsem ede aba odiaba. Now Ken will provide jobs for the youth. Na Toshi Ado Aren akane Toma West mashe bedwene enum nsem no Canada ohina Japan ochirema eye nwumanti na oba nso mebunu titiru nti na oba enti sagana foi titiru ne MPP amanyokuo ne ma mo wotumi se mbeto aba ewo pepon bo semene da etwato okram 31st January 2026 se mo anto aba na ma onimnyamfo Ken Nedi ohina Japan pe ha mo bebre pa mo bekwaso ama enwuma ho ayede ama mo efiso no nkuto no betumi aboa mo yanto aso ne yankwa enim de Inquisitor de be ya no de Inquisitor ede na hwene awurawura ensensemu ade bi aba ene wo kire ma resetting Ghana JM's best CEOs enti Ghana mampeni o share se ototo ne ma se o mampeni a oye Ghana man foforo no enipa wo maboa ne pa ma ne dwumadi atumi akonkan chief executive officers amda da nyumakwa wo be maboa ne pa no omu kiremu a de odikan ayo penipo no ene da good board ano me wo fa ase kuma same jamfi won ne dikan wa magana mampeni ani suade huna bamu a Ghana mampeni yesi se me kese ne darling boy same jamfi je so on teni hu jan fi same jamfi konkwaden badwumaden pa de ma good boy adwumako magana sika sam won anim a o mampeni enteni hu jan kram de tosim ye no Dr. Andy Osei Okla on the woman yes you Edema TCD on so Ghana mampeni ni darling boy otosum ye no Sanso and a Godwin do say a year Kuzo Etamakru on so MPA on the yes chief executive officer Ghana mampeni ni darling boy otoso emiensa enono Sanso na Abed kwadwetwum boafo ono ena FIC ono ye chief executive officer Ghana mampeni ne darling boya otoso enan enono temu kirem se sa nipa we maboa ma Ghana mampeni John Dramani Mahama eni so adehunum so sesa Ghana ye ne foforo no abamu a enye asem kuma kra katai ede ho sensem ede aba emontene esom yakuya ni mai na mekase no yemfiri ho no ma na yemfiri ani emfa nkiremum Ego di metro lanes na endrada ome de da wono so ye Uganda man no ekosinanim ekokoto aba na katafa etaso enson eno ya asema eso pam ego di metro lanes kuruwa krata no kirema Uganda bato no state repression shadows Uganda vote entemeka said ye enya semkuma wo omampeni ono ena wote Uganda man no so omampeni no na mebi a wo hye no enya semkuma wo me wo fa se eye iwole papa yi chese wa for man say na japade ena de ope ene wo ye Uganda man no na papa yi benya akwanya besom Uganda man no e wo mfempem do nkron ene aduanan aduwatwensia mfempem do nkron ne aduwatwensia me kire 1986 ene Uganda mampeni ebenya akwanya ebesom ya kabi mamka bia mamuo na papa no enka ne kire mu a wo ne dwumadi a wodi se mampeni na sese no watimi asomsa mfinhia pode aduanan 40 years wanya mfinhia no aduawotwe baako 81 years na papa yi wanya na wo hwe no anapo mu den na se de waye na yemenim nukure ni nya sabe se ojo bibini pa de a na ka konwan esenko de to ho na esenko de to akonwan no to baabi kura na se de yekoso no ehu pa papa yatumi ama wonom adundum internet nyina wo kuronum ena abato no nti efi nso wasanso afa asrafo omo wo Uganda manim ene esoja aposifo etimi ede tatai nimpa hodo a wonom nyina epre omampani akonwa ne bia mekase nyasim kuma emensem na no ye dene eno ano omahyaase ato aba na mekase da aba na mato awi a ne kenka na moboye ena so ehwe eye Uganda manim no egusu a wonom ebobo abato na na mu kirem akwanya hodo a wode mampani epese wo faso achinchim empanimfo nsa no wosan di akonwa no so in fact ano edene pa ewo Uganda mem temika se de bimam ha na mu sei yesi ye petumi a enkokure de yeso no ano ayedene pa our taste for old man no ayeden papa
81 years papa ekura just ne kan pay kuro to me nkasa and so still wasom finish year 40 years still wo person usan do to me e de ba dia by mo ya o emu aya pa ope oman ba kwa mpunto ba kokura nso ni ho a Uganda man e ka ho bibi mam ha sei just say uhu ade papa bi a waye finish year 40 years and so still o chinchim ni pansa to me ya nkwa ne sa bia o enye Uganda for nani abere pa mbezo moto abanama eyi me wo fa ase Robert Bobiwan wanya finhye ne eduanan miensa 43 years o pe bebunu abrantia ne hugya ne ho so nanso akokrasi wo mpene da wase wantia ase o ma ne so akoya yompo endo mo hwe nimpa bi okuro no mu a chama na nya asem kumu woni yetumi tam akonwa ne yato nam wiem se pre ne ya pa obi asum ne ade a ha adwen timikase de Uganda so your mind ba ko a wade mo brepa because nimpa watumi asum finhye aduanan wo be se osan akwa wunya 50 akonwa so ade a ehun sensem na ekro so no nti yensua de mfrem ya wa taste for nkokrafo abimem ha sei no emo akra enye nti ya monka bi ECOWAS mpanifo na mo se den ana no wanka West Africa hunti ho de mochi asema na trotro shortage hit Accra commuters stranded trotro shortage hit Accra commuters stranded kratafeto somyensa ewo di metro lines kwa krata no epo amane se mi kese de enkra pompone mantemu ankasa pa de sese no sa wo ba adwuma aje wo sora hamache be ye don ba ko se wonim na bo no nan akọ no num a aje wa wo fa wo ka tuko ana wo fa motorbike bi ente sa ka ho ya ye den won kran ha no enye binie chese wo bedu bus stops ahoto any stations na boa peso esene dia wadwumedie no ensam hyehyɛ ye ho aba pepe so omo kyire mu ka ho aye den ente wo paka akọ adwuma waso aye hye wapon adwuma wo kofie nso a eno so so bobo ente ene amanchi no ahwe ekọ so pa no aye nsem pinte mesrɛ wo ye adwuma mu panin na se wadwuma ye ni amantem a edum pempen so afache no enye bo apayo efiri se ehye ho aye den pa ente sa de agemo tokas ema adwuma ye fo no ana DJ Omalion manka ne ye kura se no ano no se de ka ho aye den sa no muntumi mprapra chiri ema adwuma ye fo no na adwuma ye fo ni nya ka na wonom tu ano papa na yetimu tia na ye de aba adwuma ana enye no yema me akwa donko se enye no se de ekọ no hye ho aye den trotro da be se ne badwe egu ye so a den pa nti de do ne de agemo prapra chiri na nya hwe kra munya vet ne makoma kra ma adwuma ye fo ahodo wo ma inu na ebeboa ema ye nso so yetumi eba adwuma ntem ti anu ye nsema hodo a di metro lens kwa krata no pay ode aba abesom yen ode aba pam na ebua kwa not municipal support 20 PWDs intimeka said de enimpa hodo moti dem ukopie mu wabua kwa not mensen netimi aboa emuma akoma kwa duonu sikasem akyede ne ma betumi abono mudwumadi omudie ne ma konka meka said bibia ededin sanso na posi sahene IGP yem papa ye Christian tete yehono atumi abomoden am epeja aposi fo ma akoma ediasa num 35 eye officers epeja omudi bremu a meka said de wo menya sika manema etimi akonkan efizom na mobo aye madabraka gold robbery omutume che wonom nipa mko bo eye krono wadabraka awia kete penifo acheche wonom a enu nti na IGP abo mabaso se adwuma ma ye ne adwuma so no ti sese o man yetimi ebo wonom abaso ensem no doso na so ebrenti DJ Hitman ye nyina we so na ye mfansi na yetimi madwumadi aka no ento aso ana me wo faase JC wasene dofo bi di na wo den nti DJ Omarion mesro bo amena men kama no ye sports guy no me wo faase JC o kire me ne na wo faase ba ko di na wo da o ye ne boss na o wese ye Vivian a happy glorious birthday enti ye nua ba Vivian ene your birthday enti Yakopon hira no a wo da no onye ne soronko ye die enkwatenten ene enkwamfia onyini kire wo na twede ampon Yakopon emfama wo happy birthday eko etiama on ya wafa ase ba wuden edi Vivian Yakopon hira na wo da we no onye ne soronko kra wa wo nua ba Sister Grace Jesse ni abusua ni nyina na yesi yemfa wo da soronko we no emfa emaun
Akobra. Yeah, yɛmfa ko akrata ne nsi. Medi aka no ento aso. Yo, ana efiada na yakana wu. Abusia. Ebetuja. Yebazisi ya. Hey, Kwame, ade wakabo mu ana nso awo no mo ha wanisa. Tisete de wo mu ne banku ahia wo aden. Akosua ebuo mu mpo. Nsu amenum anya kama pesu papa no ma dwomebo. Nsu ne ka sen. Anope dem de asem asio. Anope ya na nan ma me nsuo bia no me nsuo kroje aye fe no Lumba nsupa. Nsuo no de efa wo mu ase boko na ye so smooth. Kwame nsuo de wasa wo no mbi. Nsuo ne ye kama. Lumba nsupa. Ma me kan hwe. Nsupa pani. Anya na de ade asie mi. Na menya bi ato wo hemfa. Pebi ade akohye me fridge. Sa? Na. Kwame, said ya kosu ye kano no. Le say my me busu afford dia mama musu papa. Lumba ensupa. Nsu aba ye dwaman so enya asenketo akra. They say adofo mu nyina no an obi etu akoton. Dodo na na pie fie mu a. Ye no mu a chese bibia demu. Come. Aquala Production and Trading Limited and abomodi aboaboa no. E de breye yo nsuo nie. Nsu ale Lumba ensupa. Sane adofo no musu pebi etu a abra akosu ya ebo mama ne say opebi akoma Abeya or H3. The Sainty on my friend number C 026-3983-801 and I says 054-078-5010. Me pacho open Lumba in Supa and who ensembia dia. Waiting up for your website at www.lumbainsupa.com. Ubenya ehon akadiyina ewo ho. Lumba in Supa, natural mineral water. Get a grip. That's super brain. FDA aji ejedian kratwe atum. Oh la la! African Cup of Nations 2025 Grand Finale in ISL. The battle between the Lions, Atlas Lions of Morocco versus Taranga Lions of Senegal. Flame Condoms, Sunny Chrome Power, Domontoma, Bebo, DL Power Sports. Yet the live commentary, Demo Dene, Demo She, Eba Sumo, Ewo Chrome Pub, Tama Committee 8 and 9 Junction. Enti Shia 5:30. Natim no Atnase, Yadi the details, records, history, and the discussion in so 7 p.m. sharp. Now live commentary no enso enti mo asama tema to wenya pram munyina mo for dome bodo nyankopon aduma Sunday 18th January 2026 live commentary at the sumo all the way from Chrome Park. Shannon Susa Sadano when Sabeka Chedie PF brown sponsors Flames Condoms in chain. Sania watini shia yanko siada ebeya ewatema community 8 and 9 junction Chrome Park. Yet live commentary bro. Flames Condoms safe, strong and brand kakadiama bole oh mami papa leba DL Power Sports Lancho Prempre fire starter kompa brane be kaya Marhaba lalla marhaba ya sidi marhaba ya lalla marhaba ya sidi wa marhaba bikum darna hankiloyan anga welcome to Morocco Africa dancing forever. It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines. My sexy man, give it to Papa, and then my God, feelings are dear. I'll be your good boy, I'll be your gangster. If they approach you, say I'm the owner. Tell them who be beer, want me, whatever, want me, why want me, you want me, don't want me, who be beer, want me, whatever, want me, why want me, you want me, don't want me, sit down, whatever, want me, why want me, you want me, don't want me, to why do you want me, why want me, you want me, don't want me, ready. 10 minutes after 8 a.m. here. Lovely piece of music coming from King Paluta. Kwabena. You're born in Prensa, you're now a thief.
Medima for her back next summer in country. See a new branch near be one crying. Poku asema rap. Ya real be a tito me patch of a brap. Na fe yen hwe. Dr. your time about 2 years so that time that so medima for her back clinic. Poku asema rap for quality healthcare me patch of brap. Ya real with the chin wunya sano. Medima for her back clinic. 0244 774 282. The Ofosu Plaza 7 country, you can afford at the Chema Botan Song. I'm actually a Sadenta for her. Comfortable, luxurious rooms. Didn't know what the Ofosu Plaza Hotel. There was swimming in a pool hall, gym center. Event to be a person in Fabra the Ofosu Plaza Hotel. Come and experience a perfect blend of luxury and comfort. The Ofosu Plaza Hotel, where luxury meets comfort. From Penifon, if you want to see your reservation, 05304 58834 020 7979 461. The Ofosu Plaza Hotel, where luxury meets comfort. Hey. AFCON 2025-2026 grand finale in the Airbus. Yeah, the big match in the bro. Because yeah, there, babe. I will crump up Tema. Auntie Bra. Now for Bibi and Queen for ma. Very much long. Atlas Lions of Morocco. This is the Teranga Lions of Senegal. A big match, yes. And to run in Shamo Krumpap, because here they are a big match. I was around the Kanawuba. Kanawu. Yeah, that's all. Tease me, baby, till I lose control. Kanawu. Yeah, that's all. Kanawu. Yeah, that's all. I was a browser at the Kanawu, yeah, the bro, and if you're not paid, yeah, I cost for mine Ghana. But I know I want to show and Patama war, crow woman. I will feel something for 2-1 a more. Well, may be finding to my pay frano, and I no pay. Yeah, the Kanawu, bro. Johnny live on Facebook, Oba. No, I share link no more for Frobin so to me. I should be and I no pay. Oba share link no. WhatsApp line here 0593406565. Kanawu, and yeah, the bro wanna pay. Kanawu. Yeah, that's all. Kanawu, baby. I was here the Kanawu, bro. And Shaba Quadro Samibi at Nase Bismarck. I do say man busy at Nase. I be your 4 Nina Ufi Hanman. And I'll pay the Kanawu, bro. Quadro, matching. Vejo so brako bra. And I pay Kanawu, what the end of him.
Anɔpɛ mɛhwɛ nneɛma mmienu baako a mɔnɔne na baako nso wɔ mɛnyim na banade deɛ ne deɛ ɛfa bi ma ho nti no Ghana nso yɛ wɔ mu bi memfa na aseɛ ne nkyia ɛmɛ wɔtiefo anɔpɛ yi na brakɔbra anɔpɛ di kan no ma menhwɛ adeɛ bi mfiri Uganda fo abatuo no na obɛka ya Uganda fo abatuo hyɛ aseɛ no DL deɛ ne adi akyire pa titu ne deɛ kase bɔ yɛ deɛ ne adi akyire pa fi sɛ deɛ nti ama yɛ deɛ ni edi Uganda fo abatuo na akyire no ne nyina ne sɛ ɛkame akɔyɛ te sɛ abiman no ohwɛ kwanya hodo a ɛyɛ a yɛse yɛyɛ kabim kabiamamuo na amaman bi kwan mu fa so yɛ ɔmo deɛ no na aya na ano edene pa na atete kakra to the extent say wohwɛ Uganda man na ɔmampani a wɔte abanwa sisie no wasom ɔman yi for mfinhyia aduanan 40 years obedi adeɛ sɛ ɔmampani ɛwɔ mfempem donkro na aduo wɔtwinsia 1986 na obedi akonwa so yi papa ya tena akonwa yi so a na adeɛ baako a yɛ ne sɛ bɛto aba na asraafoɔ no omo mbotom ye de ahomba mbo kori nyina obi adide me se peche enti na ho kire wo mu a omo hu bi na odo wo etimi ama wo etimi asisi wo mo ne no esi akan no na mo achinchu mo nsa saa na aba no bekwa wiere na akokora no wase wadi mu nkonim sisi apapa yi wanya 81 years na ahwe ono a babia waduru ne se de wote a oda so esi akan ne ni abere afiwe abato no so ogina mu na sisi emekese no wuko Uganda sisi abato no wo mba beto aba no pe ene watena se ahwe so mundundum internet nyina se be ya aba no se wo mpa misinformation ene disinformation bia wo internet 3 days to the election no mo mtuntum ni nyina e wo krudu anim Uganda memu sisi emekese abato no hya se ndrada ne ade sisi opanimpa ba akon no so ne abere opesenka otumi ema abato no race ne mu yeden a ne dende eye Robert Bobby Wine nani abere pam nanso ndra entre beto dwa kyerem se fi na ka kyeba nkyere se papa wi no mutumi kye no ede no elock ne woni fie ho nsem pii na wo mu a nanso Uganda police for bedi 9 says asem no krenim eno wa kyise megese abato ntu nsuaso odi kan aba no wode mampeni a emprempren ote aba anwa so wanya mfinhyia aduanan wanya mfinhyia aduwotwe baako 81 years a wasom wo man no from mfinhyia aduanan no sese wakura dikan oham chichemu aduoson sia akiri po aduonunum 76.25% sese ni papa yi odi ahudi se kwam na odi adikan wa batuo num na kire sese de ete no waka so bechinchim mo nsa ne de wo ye dan a ebe ye den so obefiri akonwa no so na se obi besom na se wo ye ade na nkoma no to aba ma wo mpo a chairman sankanya ne boni nsuo ne de se adwumaden na wo bo but wo hwehwehwemu ahodo ne wo ye analysis ne ade a Uganda man your man ba ko omo so ene ma papa bia nhyɛ da nkoso na hwehwemu ne nyina kyerɛ sɛ papa no ɔde asisie ene kyerɛ sɛ menteme ho ase twintwintwinti ene ɔde asrafo no ɛboro nsɛntwerɛfo ene wo ma wo ne nisi akan no sɛ bɛ ya obi koso atena o man no so bio Uganda. And when we talk about Uganda, unim Idi Amin. Meaning Martin Dimpa. Uganda. You see, the entire America Sasem we say Africa as a continent, it's about time says the same penny for she be. Young fire the young phantom home. Yenum said in Ponyam Finchia do sia, a so called home Jim, and Anyasa. A you may be away a piano. Udru Finchia do sia, no call home Jim. I didn't know politicians and a dear. Or more than a month to me and Capono. No, Musu do 60 years and almost on Quahum Jim, be no more than 100 years no more. A more personal interest now because I want to check my drink kakra. Ghana dear to me, Bianca Mani by Japan. Near my youth in to me, nibi. Because any power to me are some for 40 years. I answered the home for so a bama on my. Now, still, what's I a Tracy come a soldier for why you dead? Only Mr. Bibini, so dear, on your door no bedia. Mamma can in a mobile cry and a chiasem. And ye did burning party in Papa who they said by ya, I could cry because we're dear. Which is so bad. I ain't the person so Africa, and yet. And your best, mamma who don't penny for now, you do baby or monkabi, and you're fine. And go our taste from Cocra Semono is too much.
Edu baabi atum sɛ baabi yɛ akɔyɛ na yɛkɔ bibia modernize ne ade ɛsesa ne yɛmam kyɛ sɛ data na obi atumi adu obi tumi soma 90 years kɔ Nigeria na kɔhwɛ mampanin fie awanya hwɛ Uganda mampanin fie awanya man pisa ɛyɛ sika ɔmo wɔ ne betuma mampanimfoɔ na sojafoɔ na aposifoɔ adi ne ya bro nipa no magye tumi ama wɔ ma na ɔmo ya edu baabi akabanka bɛmɛ mu wɔ Africa no ɛda ɛsɛnim and it's not fine tibi de ɛkɔ so Uganda no me wɔ interest o ne nyinaa yɛ enipa a watumi asoma 40 years ne yɛ hu nsa no adwuma bia na wo san de sojafoɔ ɛbora manfoɔ na watumi akyinkyim wɔn san san gye tumi na ɔmo pɛ but ɔmo to aba na ma wɔn nso a yɛnya so mfaso bia it's so bad and the yɛn bibi mfrim me de minya nya kampanifo yɛn hyehyɛ na nka constitutional review committee na ba sɛ nka de Ghana wudu 60 years a obi akɔ na homugye ma ɔyɛ ɔmampani a wo so retire ɛyɛ simple na nka boa ne yɛnya kyesa ne bɛyɛ mfinhyia aduasa num akwa kodu 60 de enkɛyɛ adentina de bia politicians de ɔyɛ akokora na sabi owumpa otumi kwagina me yɛto no so aba na wakɔte na konwa nso otumi nya hwee na mebu na bɛyɛ adwuma ntetefie teme de me hwɛ anim sɛ ebi man panifo ne nso de na ɔmo ma saa nema no so obi di 60 years na ɔkɔ retirement de a obi yɛ politician sɛ woyɛ MCU sɛ woyɛ hwan wo sɛ woyɛ hwan sɛ woyɛ MP mpo wonya do 60 years na wo so fa adibre to hɔ na kɔte na fie ne sɛ de yɛ nyina yɛ fam ne nyina mfam saa ne yɛ ma wo ma ahoɔden anya adwuma nso ma man ma de sere ba kono no ɛno yɛ African sensem ɛne ya bato ɛne kawum kebemamu no edu ba bia saa ne ma no ɛmoa yɛn 2 bintinsim ɛwɔ Ghana manyim bra kɔblade ba ko wɔ manyim a dodo na nhyɛ da mfɛyɛ ne mfɛ ne akyiri ba me hu ne sɛ no ɛka ho ɛna ama Ghana yɛnkɔ yɛnim ɛwɔ mpuntom wuyi hyehyɛ bɔne ɛwɔ ɔman mu amanyɔfoɔ de gu akwan mu ɛne wuyi amanyɔfoɔ no ɔnom selfish interest a wɔn ba wɔn nkuto yɛ die ɛne wɔn abusua ɛne wɔn mpenafoɔ ho adwene na wɔn dwen na ɛto nkyɛn a yɛn as ɔman ma no nso so yɛkyɛ fa pa yɛwɔ no bra kɔbene so pa na yɛn nso so yɛbɔ ɔman nya borɔ ɛsan ɛbɔ yɛn yankasa yɛn ho aborɔ as ɔman ma we yɛ Ghana fo ankasa yesuban ɛna mekan bra kɔbɛn yɛ woni pa ku bi yɛ frɛ wɔn artisans wɔn ma ɛyɛ nsano dwumafo wɔn ankasa sua adwuma a wɔn anya nimdeɛ ɛde bu adwuma ɛnyɛ wɔn nko a enipa ku opi ana ama Ghana ho kyerɛ ɛbɛ ɔman no so but yɛwia ne yɛde ne nyinaa kɔso ɔmampanin ɛne amanyɔfoɔ nko a do amanyɔfoɔ no pre major role ɛma ɔman na brɛ pa na ho kyerɛ na yɛ mɔ nanso yɛn nso so asɔma ma no yɛdi brɛ ɛne yɛn mmɔden ba yɛbɔ no edu baabi a yɛka ho na ɔman no yɛ brɛ pa ma yɛnhwɛ wɔn a wɔn ahwia nnwuma wɔn nsa ne dwuma ne bi ne yɛni ho nkɔmɔ baakɔbra yɛwɔ adeɛ baako a bua ma nipa di mu wɔ na brabom adeɛ baako a betumi ama nipa wayɛ pɛ wɔ onyamesom anim na wonyamesom so ntɛn kra ma brabɔ na so nipa ni ɛyɛ nokoredie Ghana ɔman ɛyɛ ɔman baako a yɛmpɛ nokorɛ ɛwɔ manyim ɛntoro ɛne kata so sɛ ne proyɛ ɛyɛ adeɛ a Ghana man no ɛnyɛ only politicians na ɛyɛ efiri surisi fam opia yɛ bi wɔ manyim ne ka ho ma Ghana ɛha yɛn pa yɛmfa wɔn a wɔaso yɛn san no dwuma na yɛn ni wɔn nkɔmɔ akra yɛmfa yɛn nuanom carpenterfoɔ anaasɛ masonfoɔ a wɔn yɛ adwuma contract yɛkɔ akɔsi dan contractors bra kɔbena sɛ kɔba sɛ wɔn ba bɛyɛ adwuma ama wa obi yɛ fa ne sɛ estimate wɔn betuma yɛ estimate ne bɛyɛ 3-4 times ne yɛ akyerɛw sɛ materials no ne quality we yɛ sei ne nneɛma na wo a wo ba bɛsi wo dan ana wo yɛ project na ɔkɔ akɔtɔ de abrɛ wo no wo na essence wo nhyɛ dan ne hu nim de enti no ɔno ɛbɛkyerɛw de yɛ na ɔno atumi ayɛ estimate na ɔbɛyɛ ama no chairman sade ne boɔ ne yɛ 500 cedis otumi yɛ ne 1005 ɛwɔ ma yɛ tim sisi sane boɔ no ɛyɛ 500 cedis otumi yɛ ne 1500 cedis na ɔde ama nipa na ɔbɛyɛ project no enti wo discan mana na wate sɛ sika ne nyina frim na ɔde ahye ne botom enti wo nka sɛ onye project ne wie no na ɔno wanya sika bom na ɔde nam krom ɛbɔ life ɛhade ba ko ma di akyire hu ne sɛ saa no kredi a yɛnie no ɛha wɔ man no ne yɛma nipa pii ɛbrɛ wɔ man nim ɛnam korɔ no nketenkete a yɛbɔ no sum ase ɛha amanfoɔ pii contractors any masons yɛtimi de cement yɛbɛtɔ sei yɛtɔ wie a nipa a wɔsi dan ne ni hɔ nti yɛnya de kwa ne ya divert bi
ne yakotwa ho adi na dan ye say contractor si ne yie na captain mason ni si ne yie no chairman na cement no wachem no waton half no the half kitua bi entiada na enche na buagu emi so meka se fie wura ene onipa wo ye project ne disika twetwe de na ahyemu enso na mkro no nketenkete nti equity ye nyina ye ho wo manyim eyade ba ko ha ye mpa ebie carpenter ni ko dance ne ade ye beto nnuane bo ye se be ye se no de ne de ahyem ne watwa wadi enti wo wi akakra be charge wo no ono anim de waye tikakra be charge wo no ekire din ene wo fon sei na kwa akolo pe a chairman e wo manyim a aba say screen na say no say 500 cedis obotumi aka cho say 2000 original pan sa na ye ton no original one ye 2000 Ghana cedis of which onim say ye 500 cedis pe na watimi akwa jiw sika 2000 na 1005 eda nchen owi a wasan so wajew workmanship aka ho ye so de ne ye bompanifo achi a na sa krachi we so anya kwanya on so bompanifo na achi but ni wira video no so ye a etia wo man na ye nyina ye ntimi koyanim edifuru pe e wo man ni mu no e too much na kwa ye fa so ne yade a ekutia wo man enye wo kan sai na fa kofitem me minimum Obia abozo Ghana I'm telling you chama me say minimum Obia ne ka asai because I had a terrible experience with Hendra na kobna me say e kwanya ye mu bi e fa so wo man ni mu pesika no ho chama enye o and then come out with you can wa wo de ba no e cut across artisans of Ghana from plumbers electrician tailor new crowd what they call ade a was say be 50 cedis was 200 wo twa wo bu me guso ameba na wonim wo ka na sei na wa fa fitani so mehwe ma wo no onya ba se hwehwe ka no ho a ade a sei no ohun sei wo mom tonton ne ma wa busu kan no omo no mu din komo dada omo what that direct contact with them and what they do is na wadi kan friend wo ho chama na we na ebi wo ho se an into no bedi kan ne nipa na di kukwam komo dada indi sade ne ye bia 1000 cedis a na wa ka tro say 4000 na we kura mpo no me fra busu kan no mo so mo ni bishop ba ko pe ene wo bi won so ho a kire said ya no unu option bia se obeden wo beto into that 1000 you end up paying 4000 wakoje ne share me na me ka kire na auto mechanics na tumi anya 3000 cedis e wo sa de okoto eno na mo fra na first no wakoje na first Ghana mediation enye dwuma didi company enye so bad na watumi age 3000 emfa so wati agu nchen wi a na sika obeje wo no waka no boko because ono anim de waye na wagye asoso nti owie no ono prepare no nya 1000 ka ho kra na watuja ekire din no okone baby hwe ne maboa yese aye dan bosuo kan dodo me de me nim me wo friends a omo ye adwuma ne bie chamai se de mutu bi prepare ne meti bia na me yemu ahye me se ei enti sabe ye ni tema kra ma ye ho wo manyim a de bia da se ye bompanifo achi a na omo so anya kwanye ka bi of which a ye nyina ye nim dwuma ye mu bi nso adie hwe se yentimi ansese yesu ne ye ban ne ye nyina ye ntimi align with nyama pa chairman ebe ye den enye fine kwa ye fa so sisi amanfo e wo kuro no mu no enye o eno na ka ho bi ene driver fo no bi so ahunu say yes because obi edi na adwuma ho de ane yenso be di adwuma ho enti car no me call long journey a me so me twa ne short na me so me nya me de because ye obi bu obi no obi anka ho hwede a me so me mu bi na me so me nya bi ni because me kwa boso kan me kwa fitting shop fitani na twa me de a me so me twa passenger na me so me fa nhyem na me cover me ka ena ka ho ene eni pepe ka afo a ye nya bi etese Ghana ni bia de tu ne tire mu sei pro ne kan yade a ye fa njetere man na ye nyina ye bia emwo man esi ye jai hwe ne mabo betumi akofom adwadifo a adigwa wo manyim ye nyina ye nim se ne mabo bekofom nanso koblane betumi ayere ne maso wae na adwen se wo ye de den onte so da ye hwe food vendors won tonton nuani na ye nka ho asa na hwe ade go to restaurant ne me pi aduane a wo kwa wa tumi se aduane we de chairman ka ayere so a ese otumi twa ne be 30 Ghana no o de je 100 cedis e wo kreyim ye nim enfa ho se ne mabo akofom ne still wo betwa wo ye wie ne ye ka ne wo ka bi but ni wura video no so nya mfa so pe bone e yade a wo ha o man
si yentimi amfa saa ne ma ne yanya ya be ha dwen tailor ni okwakopama de ne waka chinto senior materials no menhye da nim materials no mti no de ahin na ye ono be dia no we na ye papa say 40 Ghana or 80 100 or 200 obewie no na niama na okwakopam no chaman ni sika wo betua wo ho no che say sika es wo dwun wa chem betua be 3 times tumi pam niama ne mo kwa emwayen mumanye mfa no kuradie enkyekere wo man no do empanifo ntoto ne ma bia enye emo man ne bre but I think say ye na ye wo form no so ekunkum ye ho a emo man de bia ma de oni bia de bia ho kyere no right obi ho no ma adwuma wo ye no bra ko there's no way say obetumi akotwa obi a akobọ kro no da enti de bia sa nipa kro no ehuna mane adwuma pi ho no ma ontumi mfa nkwaje bribe ontumi nkọ bo obi akro no ye fa teaching for instance teacher ni kwakyera de a okwaje bribe afiri hwan ho wuyi enne sa de ba ko a ye kan say your friend is enkura what do you call it your friend is a part time ayo omuyi extra classes ayo omuyi epe eni pokura no schools bo okura munye bi ene kura say na mutua omuntumi mobio ensesa nipa we be safa bebi obefa bia na obetua bebi obefa bia na ho be kire no na ono de onya kwan nyem na so no sabe wakoye kwasi ampani ti e besre medimani adi akire ache na mahunu se Ghana enkwaye no ne ma bi yentimamu fodoto na di ho fa esese ye jai esese ye tumi jai kodwa Ghana for one some kan wo ho papa hwe wonim se obi tumi toka e de ma driver ni se won fa nya adwuma mi manyankofo a obi ni mo yesa ade no obi atoka na ode ahye ne nsem no na gwatwa sese de ama no ono de ka na ye adwuma wie no opon a obi ho no ma ka no bia na bebia ka ewurate no emuwa nti ahomaache wo gbo ho abefa ka no bebre sometimes bi kura na unya kwan kwa adwuma ntem nti na ka ewura e de ama ye friend saying what you call driver ne say ne ka no wa fasifie matrasto nti ye ne yie ono wa ye adwuma afiti ahomaache ama na ba numre no nsia na wapon no de ama spe na ni pa from so atwi na adwumu ni nyina de ye adwuma na wa be ye sese ne de ama ono driver no na ka wo na ntene baby. Oh yes, I'm telling you. Dia kwaso me wo Obia wo ye bisa. So bad. Obia toka dia ma wo dia ye adwuma no ka wo pon wa ka na home no. No dia mass pay. Na sa ni pan dia ye adwuma dia bre wo no driver no. Da ye adwuma bre no. No one repair computers. Sir, it cuts across anything about repairing artisan bibia no. Any traders obi atwa ne yonko yes roya na ya dia ekutie wo man hwe obi atoka ma obi ka ne ye ne dia ne ma bia enso ode fa no onfa but essence obi na ato ama ne nti obekọ no wakotam ka engine bi a kyerese watumi so to ka ne mu ne ka no tai no nyina no edwo na de kire kutu fa na ka yi ko fa emfa no ho ko gisika no wi a ne nyina no wati ene sesi bone ya nipa be su twama drivers ano den enti kwan bi ofa so obenya so ono so fa so na wase wo ka na ma no wani so ada ho right ye besre se ye pese ye oman ni ya ye na ye wo form no so ye nchenke ye nso ya brabo akra ye ma no kuredie emram sade ye kwasi ye dado ye nyina ye kobọ chenku kogina so da mu mi kase bebre na ya so mpanifo obi no so ya sofo a omu nyina kogina so da popiti achi etufo enso dia me kan ono mudi ma akotene asoro kwa ne nyamesom enya okwasi ada a wuti aso dem wa ball credit ball minimum a wo je fans se yesi nyamesuro man ne ye gitum se yesuro awurade a ye masa ne ma no reflect we ya brabo ne ma ye bono me edu ba bi a aya ne ye ka se Ghana nyamesuro man ne ye me jeza ye me sere who told you ye bra ye bo we nyamesuro man asisi ye frisurisi fom enti yenso ye hwe bibiye ne ye pese ye company fo nanim no mo ye de ye a yenso susu ye ntu ye hofo na ne ma bi yenso ye ya idi sisi ye mfefo na mo mani mu aye de no ye nya because ye ne ya pia mane ye ne ya peka kure nya bi mfo yi ye nyina ye di mfo ye nyina ye di mfo oba driver ne wutwa no wusisi no ono no ye adwuma na wusisi no no so kwaje afro bi ho e na ahwe em na mu abaye da omusu ye bi enti ye nya ne ye nyina ye ma ne ma ne nya fe obia de odidie nkakran na obia nsanko na no ye nya se dabe obia person no nko de men na ne nyonko edekom eda bla kobra me hawni Inshaba kwadyo sami bia na pay de ne kanawu edi aba Bismarck adu say man bizi ada pay wo kanawu wo de nam hine Bra kwam na me dia na me de ko
Ghana telecommunications to Mokruma. I come here and say, you talk data band and go for bit. Yes. I come here and say, you talk data banders now and go for be office omni and the use to add any boom. It sounds I know you. The way I don't know about top bundle. Young fans are open so the year. Juma debut or phone so. At the Kodiano crown you, who saw data ya. WhatsApp messages we never, X and notifications be, Facebook notifications we never. I do say okwaya adiane hian nti auto band no black woman say Google na okwa obeye na say e twa no fede. Untimi nya de kode anjo. Last time me dey ahometie frɛ me mbo telecommunications be company be adinwa. Be me dey ahometie frɛ omo ayi customer service for no. And they were say, oh, sorry for this inconvenience. BBNC. It is Ministry of Communications and Digitalization. I swear on nipa be in charge, yes, or share. Na say a bon on better so, and now sempono. On best scrutinize or near my yes, young ladies, young girls, guys be on my form on the be on much ye data before my yes, Romo. I'll meet you. Sometimes, I think the Tuesday or Wednesday. My 2 data send me production. Story be about me 5 videos and images be on. But to 5 series are no quantum de keke. WhatsApp messages X Facebook notifications we buy na make TSM inquiry. We need data. I will normally the message be about message be about. You have less than 5 megabytes. Say they na my here. 5 series data asa. It's yes wrong. So be office one on money use data and boom yes wrong. Right. Yeah, bre yes wrong. It's an open mechanical no black on the horn and me channel. Me that say papa 37 minutes after 8 a.m. here. And I pay you met you for bread now if you want so what do you want Kanawu Eddie about higher deal 106.9. Kanawu. Yeah, that's all. 0593406565 0534050199. Good morning. Mirame Joso. Ora Evans and Ope Wapum to say. Yamiada Roma. Now so. Yamiado me hu papa. O kana wo mami nti o. Me bomo abaso enu nti na metie mo. Mirame nia baby wo come to a friend and sister gift ya opamade. Bia otie o. That's it. Me bona was. Mirame wonu mienu. Ni dikan. Mestre Ghanaian penimfo. Na His Excellency Tiemia. Mira, adia yem penimfo eboa won nara. Ene nchirima no omo nyene sa. Adi nti na mekasa. Branko Brahma ofa si wo Legon. Last year, edan ya na omwom. Hostel na omutua 5,600. Ye bie school akodu 21,210 million. Na me bisa Ghanaian penimfo ene wo mo abobo professors ne say. Se wo mo abreso na nka wo mo ko school na wo mo han dan ya. Kebili kombet mi akọ university. Kwame Nkrumah ne busi anom good policies a omo de baye ene ama omo edu ne omo edu. Nti omo kai nkwala e wase no. Nka masemu etosu mi ni. Ekoma DC ya owotema ha. It be right. Mesre no. Niwa ubatema ha nyoma ekoso chete nyoma osese no. Na me pe wanimu akokwa ya tutone nkate menye bi wo committee 11 ha. Nyoma wo say in ma tuntom sa nyoma no ene wo mo ye mo nyoma ina na ukoti Havana ene baby a obi nim stores no wa oho ye incident it wo ndi kan konko say ho de na no ni be masem no me das Alright say that say and pesa wo do Kanawu about. Good morning. Good morning, Hitman. Kofi mama minti wano pay. Hitman me Kanawu no telecommunication ba ku bia organa. Hitman menti asio wa usika wo mobile money na your friend is saying so called fraudsters for no amanya access to mobile money hello you can say sister new landing and so other communication networks na aka no you who sign your man see your best communication minister no say telecommunication na make no omundi hu dwuma mai na you can say amount for pupa. Okay.
Right. Nyankopon ka ho anopay. Good morning. Good morning, Brother. Me ba Jeff Rosen. Me hu ya papa. Ate fa me Gideon me kasa fe nungwa. Gideon wo kana wo ma minti wa no pay. Me ka oni se titia. Brother, ye play on nsuo ho. Nsuo nungwa ye bre papa nya se mkutwa. Ate endo se point ma me ko top Toyota, Toyota one bag na me dware. Ye brother kenye ebenye bekura ade amu toma 7 na 8 cities. Okay. Right. And after Nungwa police station, so a quanite tire one way, a quite a life, and also a grand pass ya, and better. You. Traffic and right. So we soon cover the room. Mate, you bet to more animal. Good morning. Good morning. Wabaya, Obaya Jiwamagi. What body? And a pay Ukana woman mean to you. The Kana Sami Samoa Waka, Nina Yadia. Oh, di penya. The Kaiser Mason be a Miku Gini dear. Na ye call US, but I didn't jam so. And ye shall not ye as you may, mammy. When you say a cobayano, not cratching a cotasa, so and a woman. Papa some mental, a trifan. Blogs, what trifan. Cars, what trifan. You couldn't any ban and also, naturally, almost 4 bedroom. A bosso, no demand information or call ye. And near my dress a what sister. Or train by my 7 police station. I dear me kunya a house and ceiling, the edible ceiling, China wheel. And not me kunya. Was funny a man. Me can so not charge me kun. That Yarada was my workers and a crown 1 year juma. Was found to be a goomasa, the workers to stay in a year juma. And while yes, I know not Kalana back, or yeah, the buffoon or trade to a train. No, quite train baby, our class. And no call you. And I branch and I jarred down. When you stroke that day, and to who you will be a Juma mana. Quarry Juma, send me some task. Some crow for you now, some cotton, some jam. I ask me to some more. Yes, Yame, yes, very yame. Oh, yeah, Juma do. So be boo. Clean as a man who can be form and another ball from. Yeah, they call a boy, one boy, and then you stuck it to a circle. Enti koye e na kita me saa enti ya bestre o my Ghana no mumia no doye ho ne yanya dwuma pa emfa nso mo me wonya wunua enka se wutwa ne saa wo ye dwuma giniska enka kan go so kan kra de ne e work yo woni oni pa ne bedi ano na waji sta na go ne botomo wasa jewu o my Ghana ye tetere ne saa ensa se ye yesa e na Uganda samone so ano wo kan hey e ho de enya sam ketu Mate. President ya owu ya woko ye. Won dey no really Panam. Idi Amin. No really Panam to go fridge. Really Panam obi fridge na ni Panam na egu mu na osore anopa anu actually no dey atone tekrema so. No wale. Enti anya nwanwa esa dey wanya 81 years asa epre. O ma dey traso na owu de ne beko. Right. Nyankopon ka ho ante Wobaya Ejiwa Magi. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Beba Jeff Rosen. Mesro, your friend Mama Hasaribuchu Majo last stop. Begina line is what Kafra. You Hitman. Master Bakwaden dynamic. Any Hasaribuchu Majo for Tima Kwanwi. Hitman. So, then na Yegususun. Oh, quite wish. Mimi mama kwana make me akasa asim we fi say. On bi ekwa we mimi kun na di kan oh quite wish. Besi ne. Then not a single day accident AC. Nti mi say o man penyi Dramani Mahama so ti kan na no ya eni die mami koto bi egu fom. Enya food bridge. Esre no eni penyi fo bi otie. Yankopon kamo. Yankopon enka wonso homama ashale botwe majo. Good morning. Good morning, sir. Me bacho your friend saying. From am verification. Ofa ya na munsuo na tesai. Aha ni suma kura o. I see. Suma kwa wa ha. Yeninsu, ntumi hu na aba. Okay, I mean you. Me masem ne say. Na brother ne kan nyina e no kware. Minya adwuma bi a mere ma osofo homoa timi yense lesin adwuma onye oye mesin into onye timi ja ho ma ne kwan wanti nti o ma na meko
when him or to me from Sokita labelers 4. Also not 2 no the Juma. The no cost one member say answer say Sumaya and Yanku. You. The second issue, foreigners being in Nama. We share also a drawer, hydroa. We get you for 10 or more year. Shenekos won Nigeria. Shenekos won Nigeria. Was around one sister or Moket and one the Kuma. It's immigration for 1 for 90 for money abano. One shares Anya Mano. And immigration for FDA for so here, Papa. Food and Drugs Authority. That should be assembly of fire. Right. Yeah, so yeah, that's your pay. Good morning. Good morning, Hitman. Would you have pay? What kind of 30 seconds, Yanko? Hitman, I mean, some need my pa mobile. Hitman, Mimim himself, some there, 1 year, friend say, and no matter no, I can in ano. Fifty and paying for swab is yes, here. To do na, ye knew me for. Inti say, they are all canning in our why would you for Biano? One say, oh, best I try now, be too sure among. So, Benya Wunia. Nature say who channel yes I saw me ya ye ntie mi say sisi ado man na kodum pempen so no sa na ye penana and o men ka che ankopɔ say o Ghana ye nti de ye penana no tiem pempo so besi ase ni nyina no dodo na ye dimefo nti de ye friends me wo fo ye ka che ye de ye nya ye ntie na wa wo hu bom nyina no tiem pempo so besi ase ne ye nsatra no man no entumpo ana nkwa ni Hitman. Men so me that's thank you so much. Good morning. Good morning, Black Abra. Me about your first say. And I pay what kind of woman to you, Tommy. No pay there. I mean, what kind of mine a problem? Why the me am okay. You say do don't see with you. Come here. Come both and your more yellow. One say you chromo as you be kind of cray. Na ekoye mana. I know say a drooping no accord. Omunim says, I know my own way in a funny. And yes, a wood jolly accord transfer them and I said, who you keep to you. And yes, I know my way. You know, come. They would show me a woman side and yet, but the mayor. Oh, says Uncle for a Tadian in answer. And results on any more. Okay. Almost food, almost piece of more food, no more the IE, but the baby actually kind of come on your money. Okay. Right. No prepper and I'm yeah, so yeah, that's a papa. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Brave man, I'll pay up to say. Yamia do me who you and Hitman was what Yamia do mean so me who you. What kind of woman mean to you? Hitman, the incident back can Nina look through do. Now, let us say, Monquabu Sukai. Na mon check omo stores no more muni stores omododo oko kan sia mon check omo store no more muni store omododo oko kantemantoa me am kurubu ho a mon check omo store no more muni store omo ni store no do so say omo store omo nyina affairs for nko a affairs for nko enti ka asem no enye se fita no nko ne betwa wo omo kokkoje ne yema na omo timi buso omo so omo ne omo na oto omo buso say wo de kwa affairs na enu ye different price say wo fa kwa affairs enu so ye different price enti Hitman dem ye ni na ye nye ho adwuma ya nye ho adwuma de ya we sure say Africa in Ghana de wa hwa abronsam de be ko papa. Breful me that say. Good morning. Good morning, sir. Gideon Berma Sante. Yes, sir. And I pay my mean to you. And I think I'm ready. Hitman, Miss Rebis say, Omaye woman, and yes, finance minister and Kwa Ubuska Wakonta, and Kwa Nisika, who as in Bisa, Ewa. Ministry ni na nyuma obia ye dia abaiti mi ma obia sika ama ne bi eti safo ni na no akedi omo de tse omo na yeso abofo ahwe emfam enti ato ajeje mu a de bia na finance minister na finance min adai bebrebe ni na omo nyina adwuma kwa na omo nyina na omo ye abai no sko ono skono ngurem na nye finance minister nko a na wadi bi wa ye bi sika bi sini so a ye sika mana bu akonta
obi ahobon enti ya show mu nyina adiem no man entum ponko nanim right na say ye Jamaica sa ene so obi afa ne ho adi akire sa o man no ye hu ba bia ye chichire ne ba bia ye de ekwakoto Hitman mo ni nyame adwuma Nyankopon akam yo Bate, yada ase papa Gideon Berma Asante 106.9 anope kana wo deal. Anidaso Wɔhɔ Obia Jumadi so. Good morning. Uncle Hitman, good morning. Me patche for saying. Efremi antiama mfrefita makomtitu. Obama anope wo brili yankoi. Mi tia kwa mi Ivan bebre. Yo. Bra kwa mi, bra Hitman. Yes my man. Amania yehu wote makomtitu hano. Papa, anu odin. For the past 2 months, ya yeti soro de ye mobo chen Obia. Komtitu dan na ya brosan esoro ni ase. Pipe ba wase a na wa fa gallons akobubu nsu a wunnya bi. Na nia metiera de akama men du ayi no. Mesia gallon de afosoro. Papa, what I was ya kebi ya so yesre mumuntu ana monko enkohwe mayen 2 months ni esoro nsuo mada enti se nsuo ba se na wantimi anko ankoso bia na tese wunnya bi ese uto wa pure water ga yi ba ko 10 cedis na watwitwa na dia kodwale wo kodwale obegina hwe asamo mu adwaye na wi a wo hwe dia ko toilet papa omunka omunhwenka wasemaye na enhia asem wo computer ano papa enye aya tema community 2 BBC especially okay after show ye beba ho na yetu ho anamo why yeah that's it pa right thank you so much for calling good morning Hitman what's the Obo very madi mami me hu ya papa o kana mami tio mama ya mama pentela ane kwajo fosu junior na mi shira ono nyo makasie farani na Hitman me no bon na da me majina na da majina what's the well too bad Kafra good morning hello good morning me ba je fro saying pacho mi din ye ba mu kasa free kwashiman right abo na pema mi tio okay pacho insuo de ehwan aye di ankasa insuo de from kwashima de bi etu nsuom nti so wa mpe gallon bi embubu nsuo mo na epa ho pe waso ye be ehye no minim na nse mo so amateto water bill nso na oye nsi etia oka no because bill no mo de ba etia nso na mo de mai mo mfa nso ni mai nso hu se mai den nso de obi abanso obi abo complaining nso minim ni enti omutu nso na ebiem na se ya me kwa ayi enyoma ya tetu so ayese aboso kan nyoma boarding me ko da akoma akoko mpe me ko toka acid me duom na bisa ne bo 2800 na me kala na me pen ebi ni home enti me wa no so me ngina so na ope bi aba enti na bibi kan ma agin se debi ma me nye ne se me hwe ade abram tu ka kwa aboso kan me ko ya seat auto ama me 2800 me ko nya ne 1002 e wa aboso kan sito o nka me gina ho na nka me tua ya enko etwa me enso me tu ka kwa aboso kan me kokonya wo aboso kan 1002 enti nyoma na mo se ne boa edin e wa aboso kan e fitafo na na di twa mo fitafo na na e di twa driver fo no enti ko do abo ankasa otu ade na wa o hia wa de no ankasa otu ho na mo u si dan ya o se me de scanner mo e mesin himself ankoto material mesin ni no na esi dan wa o si dan uni adajira nka o si dan ndi nyoma bi wo ho ma ye project na nka me dan ya mesi ni anto cement me anam tom seven me to bi ni wakwa akogina ho mate me da say 0593406565 0534050199 lots and lots of messages here ma men can kakra give to your him give to us a good morning so maybe an pay me hwe dwumadi no papa kanawu motu japa good morning me ba choma ne so kakra ma me frozen Kwabra ma minti wano pay. For cho nyoka adwuma mo yenyina mo ye adwuma pa. Na yesu no baby also am no question is bisa mo kakra. You too. Oh. Yeah adwuma for efa say carpenter. O ma me adwuma se me board deck ma wa. O si o to material. Anya me na beto material no. O beto auto material baby at least 100 and something million. But carpenter na obey adwuma no ono charge wa o mpeso betua the payment no complete na on so na odi ni di ebe adwuma no eno so e ba sa wo duty ni say adwuma wo de ahye wo nsa no na wo se wo yema no na wo ne na negotiate wo beje ni say
na mo nyina makɔ ban kurom na sɛ makɔ adwen kurom sɛ oh say na metumi atua say na meje wo when you agree na my adwuma na nya sa but one thing is one say ebi on ma on be ka say oni sika or they are buy for obenya sika to material no but wo sika no be tua no and no be dare a chop pan the dragging because one year or do problem with my business no how about the ebi so nipa na ordinary ba no so one year professional on slave man because and never be me sorry for choose and then say o me carpenter and so o mo nsia adwuma no who be so o mo certificate o mo nya ma what I say okay na ye professional ni adwuma no o ko gina ho a because of we mu tin na say o mo hwe o mo so the plus here plus dia enye so one year will be for be babejia that's that obi for obeje no that's me obi on onu adwuma no na ni law no onu mo na babejia adwuma na because onim amre wansu adwuma no onim se adwuma na yitie right mate me da se anopesa won so watumi afre Anidaso Wɔhɔ Obia kanawu ede anopai. Good morning. Good morning, right man. Me ba je fro say. Pacho me de Linda me ka so fi oba fro. You Linda ma minti wanopai. Me pacho me so ni ehia me ni na ne se de omode bae na Ghana health insurance. They say health insurance e cover hospital nema bebre. Eba ko bena bi last week me ba ko koma ena ye de ne ba ama sama. Enu aye de ye kabre ye no. They say health insurance na en cover she. Egrom pokora na ya soma say ko ha na koto eduro na ya soma na ko ha koto eduro say me genu ho amenti ase bra ko bena. Na mo ka say omo ya boaye ni denta omo ya ka ga na ka health insurance enu enye djuma wo hospital kan kwa na nipa bo kan kwa asu na me no ka se still me ba no ne ho nto no ye da ka me ni enye easy me da se yo mate ye da se good morning. Good morning. Me ba je fro say I say America me ka se fika so Rita ma ne so na minti wa no pay we de yan ko pon sha mo pa ata de njira ba ka nyina e no kre ta nyoma boarding din na de bia ko market obia de open o ye bia nye juma wo man we mu bia me pese no sensi yenti ni em first ngum na ye mbo ko foncha Debi yentumi nyasa I bin ebe me da say good morning. Hello, good morning. Me ba che fro say Iko ya jo so ya fro say Femi anyomi ka suffering say one blue skies. Ma minti wa no pay Me ya me pa cho die o si kromen na bisa paint boss o benya fixed price and especially oil paint unya fixed price we be ka fufuro enti we paint na obi say ko paint man na usuma say ko to painter actually oba be dwin say wa wia no kimi da mo ase mu na mo ye adwuma yo yan so ya da say good morning. Good morning, Hitman. Me ba che fro say Oba ye ni da kuma. Wo ba ma minti wa no pay Hitman. This me dey any say. Da mechanic phone. Hey, bu omubu nipa. Me see me TV say me dey come akwa bi. Also, my miskana mi kokuru na mi koto na mi fa me share chiri ma. Hitman, na me see you mi kofi aba. Me call ya me buy no. Akwa ye TV na mi na also koto ade wu krum. Na see 3 million or so me two obi dey na me dey ase na me say dey bi da. Me decide na me man 100 cedi. Ko pumi 300. Etimu eno de shira baka ne de no kure pa. Yo, mate, yeah that's it. Good morning. Hey man, what's the network I don't my one person be count here. Oh, me dey na me bomb chi. Right, it's mine. I be 1 week in the we network bi a obon na wasa for hene e wo kro we mu. Ankofo bebre dey e do mani a che mu use no. Omu data ne pa de it's mine. Don't I di mismark ka here no. So obi say no video bi kura na say o download right dey hasha. E be twa na wo sa.
Ebe 1 week ni network na enyo. Data ni network ni nye. Eti esram. Omo ya gidi bonen. Eti no mo sisa mo suban. Ana Hitman. So se me driver ni. Eti se udu obi akọ airport wa. Sa arrive ho no a. First no ni e di 10 cedi. Eti emergency ma fa obi adna ko arrive a terminal 3. No say ya charge ne 30 Ghana cedi a. Say no uko na say u take it. Na say u pie afri arrive wa. Say no ya tum a 20 cedi. Eti se me do mi ko na say 30. Na say me ko tia booking fee. Parking fee 20 cedi a. Me boss so yes say anya 10 cedi. Yes sir aban no o tell any nyaje. Answer airport wo because since you cannot order that drivers cost 20 cedi le there. E so e ha gain. What's the made us say we be fa final call na fa no pay kana wujube de no ye de see. Good morning. Good morning, Bra. Me ba jo when you Tamao. Mrs. Minta. Yes. But when say weekend here ba tema de. Me twa mo papa. You be share. Ba mo frɛ me. Let me say fried rice is here. Mate. Bra. They say pa tema come to 2 dey want yensuo. Ye kumu be kwa adwuma anopa. Aba fie nwumbre. A wo sanka ye kwada na yetime wowo no. Bra. Sa na jona sa otuna na oti top nsuo. Anso wenya bucket ba kwa de cha de adware. Eno nkwada ga nambra. E kire se wonya 60 years a. Oba pension fie adwuma. Oya abanye adwuma. But adenti na ye mpenifo no munya 60 years a no mo preso mbe ye mpenifo. Okwakoye present. Obi wo 20 years a ye mfa no. Obi wo 30 years a on qualify so be present. Na mmom wonya 60 na oba pension na sabe wo se nipadua na akofom. Adwen na akofom bibia akofom that time no. Ni ma ni pani no di. No buga na from maiwa. Youth obu ye fa so saa mentias me kan ewu no. Okay. Mrs. Minta. I have a pan because show be when you're 80 plus or pira membu or patron wine as some ben pan a step your becca. Then obey your more mine. Just on mine, no more person more than no butu no more sano. And she my bow. And she my back. She has one. Oh my youth no quite no mutin year, you man no mujani or more young. Or more prayer you or more take. Yes, sure, dear, you Mande. And I was open about Rock Brown, so for that. I come a last moment to me. Me come by me in a pipe and so to me for me. Are they? Be 1 month, no, what if you know when you what typhoid Nabinia? Be we see 1 month, no one yen so what typhoid Nabinia? Be Mrs. Mita. Yes, the woman we are mobile water. You. Nani nature what about so about boom? One yen soon be which are what. Yes, the woman we are mobile. Ebe, yes, yetama committee night, Grumpa. Why? Mate, Mrs. Minta, yeah, that's final call. I'll marry the way about. Na, yes, sorry, so. Marching. Hello. Good morning. Good morning, dear Frosty. What's your friend, John? John, Flash, I'm Washington, New York. John, what mean to you? The patcho, number two, course, was Shama, Washington, New York. I see the two Ghana. There are some remind. I can't unit committee for me who are mono so we start with my patcho. May say will be a Jumane school do around school cashier we see our Shama Washington maybe a penny choba. School cashier we see as all your toilet and what quest our biograss na the flash and national. No, I man who kitty become flash na yema na a flu na better kwana car a femono. Posha, I say hunia. Yanina fight here, we are for na fight ya. Feel a couple from my four who are top pipe yadi lay in sway. Who will learn or their cotton get to be a white on Hitman and a Juna Wadano by 12 to 2 no. Na school, minim security man is a company for the bureau with be a toilet now doubt the amount to mend that. I think we come picture the assembly back by a bomba or mamma especially and Kamula on Bessin Coy. Papa, yes, idea, my Coswa or as no comfortna at 12 animals in Puano. Mate, Cookers and together education. No form of number measures school na ye come one seminal. Oh, I am Washington Choba. Maybe no good school indeed. But the echo material only any. You, Mate,
me da se ye betu ho anama abusia ye ntumi emfa call bia and ebra so say was here sorry so na dwumadi foforo eba Ishaba kwadwo same bi wa ha man busy Bismarck ye hwe na fe ye wrap up na fe ye sorry dwumadi so na no pe kwadwo Ghana for so akasa pa and wa kan makoma so asema mo ye do mase Tratis ne kwa so papa o kwa so twemidi ni yes affairs and yes here when you say in suban and then yentu and kwadwo wonum sa saade ni nyina so koso our government institutions do oh yes wonum say obi bia mo fa ne say procurement no omo kwato ne ma ye mfa nkwa asoye no omo cheche efa we ho na akwa we ho even if school feeding program no inuane no nipa wo kofa inuane na ba na nkasa obedi animu no de ne de atoso ebeduru ho ade obeye beti se ometete ama bofra no enya sebe enkwan a ahwehwewum na omonom eni nti na oma na yesa no twa na mentwa wo no is about time say ehwe ehu yi na eji asa suban kankan and wo ko ba bi ti say DVLA na den passport office chama health insurance baby ya Ghana card baby twa na mentwa je bia je se yenya affairs obi ginem se mpanifo na fa wo mo yo je se ye mema wo ho akere e guru boys no mema wo ho akere wo se be ya wo ba ya nya ne ntempo to wo ho be kere wo pen ntem ntine fa fa obi so wo ba ye be ya ma na onu pen ni pen akọ fast connection I'm telling you no omoje abeka se nko bia mpanifo ne hya se na moji bie na ekwan na ho na prosifo ne je nyina ho ndada na wo ntumi nya sika ne je na office mpanifo ne mu ho hia nko mo da ho nyina ho enka sika na mo da so je efiri so da besi fom omo nyina di bi enka omo atwam dada India yade say yehwe ne ye ne yie because ye nimso officer gisika wo kwan ho na ya kan no ntumi nya ade a pani na odman ko gina ho no onim ho hwe anko da ho gina ho o gisika no enti sa na ade ne te enti efiri suru kosi form sabatam se betuma sesa yinsu ne ye ban ne nyina ya dwene positive and yentu adwuma wura mosofo edu ba bia omoso ka ho bi ema nipa bi bokro no wadwuma mu enti adwuma wura form so aya omo hwe adwuma mo do omo ye adwuma no mo hwe omo yi na omo nwere omo ho efo market yan sensem ne ma hodo bi bebo na mo so atitene ma konkan no se wo kene wo ba kom a wo kene kro no bo ti sa ne ma no so ka ho bi enti edu pempen so a aya wo nwene welfare of wono workers ho ne institutions ahodo ni na akade wo sa wo ma wo ba ensaka they are not even getting na ode bobra no you see mama kola na obesi abonte ne mapi akopebi ne mapi nti e besre edu ba bi adwuma wurafo nso enti mennyina adwumayefo ho e kwa ye benchi no ahwo ne ade akwanya nyina ne ma nketenkete se wo ma nipa ne ho kire ni pia wo ma adwene bone ye den e ba ne tirim ne nyina beboa ne se de ye pese wo man ne ko no ye nyina ye ho atumi atwan me soro so no menchia me bo se de wonim na no Mr. Oforiata Mr. Oforiata osho pa adenta incoming MPP constituency media mano nyame ya do next week obeba right e obefia nti Mr. Oforiata ye twa wanim e wa denta container anopa ye chiao ne adwumaden a wo bo e de ma de so no ne bi kan nka ho da bi kan da bi you can film the thing ye Mr. Oforiata adenta container MPP incoming constituency chairman and men san so nchia ma office back ne de Amelia Kwao and post utie pa nti gaje nze me se ne ho kafo ba ma me hunu no prepare aso akọ nti Amelia Kwao and pay me chiao yo Bismarck adu say na pay ma me nti ye ko Mr. Hitman ye ko ne nda Ghana fo nyina se say omonyo pepa every time be tena se de mutie nkomo na yedi ndie dodo na ya ompanifo se ya kikama afunu na ya kama dampan ya yetu empanifo fo no na ya timamufo no nso yenso yetutu yanfo esanse we atwani nua na doso na se ne amewafa nhia ba kan no esro fo ya asia fo yenso ye ntakwete o ya asro ya nti yenyina yentu yanfo na yenya beta Ghana nti akodi Mr. Hitman Friday se ne enim no Saturday the live commentary ne baba Saturday na Sunday Sunday rather Sunday fachame Sunday the live commentary Saturday dear power sports nti o china de betena se extensive na me adom chama ba besra mo mbachi yo ye behwe ni me ba besra mo na Bismarck ousu o se men kanjira Bismarck edu say Bismarck to Bismarck o se sa 5 series band ne de tetemre kwame nkoma bre so ti so opeso o use banner there at least one talk so to 2 cities yes eno beboa eno ne nkra wo de ma wo o se men kanjira Bismarck Bismarck to Bismarck Bismarck o use se men kanjira so anya hwe no pe 200 bi property let's have 5 cities the other about my grant to find woni me say men kan se ben kire Ghana banner no se eya na ahokire wom but se wo pese o use banner na we enjoy ya koto 399 no ne boarding pa almost form 400 cities no but what
You remember 214 gig. Maybe they are metoye no. This year agura you came 2 months. A term say premium ya bomu. No non-expiry. Debi. Just say no asa. Say term one. Inti fakato kaso. Na kwato 399 no so you MTN dia. Bra, mesudi agura you for afi. Ne bo na den but e be save more than say meto 10 cedis ene, meto 50 cedis ene. Wo be boka. Te me dia mafuto me use bi. Te me hu say aboa me pa term say premium ya bomu. Kotobi na wo be di ho adanse. Kwajo but Sunday ye kwotema. Chrome Pub live commentary AFCON Ebasono grand finale no. Yeah. The Atlas of Morocco. Yeah. And after the Teranga Lions of Senegal. Na match no, a big match pa. Senegal beje crew ano. It will be the TV to swallow. Kwajo don't go there. Kwajo don't go there. Hello, but yeah, but let's see a meeting of no crew woman is say. Anaba mo Mario Abejo. We enya dia ye kwaja chinye se be obi mfa bibi meto so no but memu no say dey me ka kire JC say e denya Nigeria fo be yi Morocco me kire ne say enye but we Morocco fo bo na mo bo na say nya bibie bia calf mpanifo de begu akire ama wo pa there's no way so mbetu me hye Senegal Nigeria Senegal be hye Morocco on be hye mo enko penalty score na kwaja say ko ba se Morocco hye Senegal ye nya odan obi anya obi ahwe obi ahwe sa no. I'll pay you Gloria Okran or Kaswa. Glow and I'll pay you the Gloria Okran or Kaswa. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. So like I say, and come on, so here from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. And if you're the AC, Yenda Lumba is super natural mineral water. Yenda Bwediwa Heba Center for us. So a boy, a koya mwa, Yadi Jumadi, Yadi Brewer. As a creative producer in Shraba Kwajo. Sambi Bismarck Eduse man busy at the sports buyer. DJ Mario now what you na what you social media and so. Well let me say speedy recovery and come out Coffee Taylor. Baby Obia no. Yeah my speedy recovery. What you say? What's your yare? So yale. What's your yare? That's on yare. Ose oyale. Na dem onu pediem. Coffee Taylor baby Obia your speedy recovery. Someone called you Ziggy B at the social media and so. You're from a Hitman. Good morning. Ghana ni sisa suba.